Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hev du. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsa me biryar da ku em zanîngeha Kurdiya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdiya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاین دن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه له پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن. اولا اینجا مرحبا جوت تباره ایوارا بخیر و همو بخیراتنه من به استرانا بلورا من یا جوان حاجو دست بکر که هلبستا جلالت بدرخانه ده کوارا هواری ده هاتو بو چاپ کرن جبو چومه به استرانی دست بکر و به هلبستی دست بکر جبر که دناوا وی پیشکشیا میا ایروش ده جیه کیویه گرینگه یا وکر که از بحث بکن بابتا میا ایروش وەکە کومبەرێژی ژوەرە گوتو دەرسێمە یەن لەسەر وێژەیە کوردی ئەدی دەست پێ دەکەن
ji ber wê ez dixwazim di vê dersê de ji we re behsa pirsgirêkên nivîsandina dîroka wêjeya Kurdî ji we re pêşkêş bikim. Ji ber ku gava ku mirov bixwaze dîroka wêjeyekê binivîsîne ve mirov berhemên wê dinere. Lê heta demekî nêzik jî me nizanîbû ka gelo çend berhem bi Kurdî hene. Kesê ku hayê wan jî heye dizanin sala 2004 de gava ku cara yekem min lîsteya romanên Kurdî kurmancî belav kir, wê çaxê ji bo gelek kesan agahiyeke nû bû. Lê êdî hûn dizanin êdî gelek tişt ser romana Kurdî hatin nivîsandin û gelek pirtûk ser hatin çapkirin, pirtûkên tehlîlê û yên lêkolînên ser edebiyata Kurdî hatin kirin. Bi xwe li Ewropayê jî min dîtiye li gelek deveran tezên doktorayê û masterê li ser edebiyata Kurdî tên kirin. Lê hîn jî em dibînin ku hin kêmanî di nivîsandina dîroka wêjeya Kurdî de hene weke mînak ev strana ku niha welê gudarî kir ku li ser helbesta Celadît Bedirxan ya bilûra min hatiye çêkirin ji alî Ciwan Haco ve di albûma wî ya navê bilûra min de hatiye gotin. Gava ku wê albûmê dinarin li ser wê nanivîsîne Celadît Bedirxan, li ser wê dinivîsîne Seydayê Gerok. Di sala 2007 de gava ku min li ser kod navên Celadît Bedirxan lêkolînek belav kir, wê çaxê gelek kesan nizanîbû bêrastî Celadît Bedirxan çend nav di nava kovara Hawarê de bikaranîne. Gelek kesan digot elbet berî min jî gelek xelkê zanîbû ku Celadît Bedirxan pir nav bikaranîne. Lê tim behsa 10-12 navan dihat kirin. Lê ew ê lêkolîna min ya 2007 nîşanî me da ku li gorî metoda lêkolînekê ku min kiribû li gorî şêwaza nivîsê zimanê ku tê de hatiye bikaranîn û babetên ku diwan gotaran de hatine bikaranîn û bi taybetî jî navên ku nenasyarin ku dîroka Kurdan de ew nav şopawan wekî din nayê peyda kirin mi da pêwan hingê diyar bû ku di nava 88 nivîskarên kovara Hawarê de ku di 57 hejmaran de navê 88 kesan heye di 88 navan de 33 kes wek navên Celadît Bedirxan xuya dibûn. Ev jî fenomeneke wêjeya Kurdî ye. Hingê divê em vegerin serî û ji berêv de dest pê bikin weke kurmancî em dibêjin ji berêv de mirov dest pê bike da ku mirov hin tiştan ji nû ve bi durustî saz bike û li ser wê agahiyên zelal bide. Îja ji ber wê ez ê di vê dersê de babetên li ser weke pirsgirêk û muşkileyên nivîsandina wêjeya Kurdî pêşkêşî we bikim û ez ê numûneyekê bidim. Numûneya li ser helbesta Kurdî ez ê li vê derê bidim. Bi dûr et dersê xwe yên din de ez ê ji we re behsa Ehmedê Xanî û Memûzînê bikim û di ber re ez ê werim ser dîroka derketina wêjeya modern ya Kurdî Rojnameya Kurdistanê heta Hawarê ve û ji wira ve ez ê werim ber bi romana Kurdî û nivîsandina wêjeya modern ya Kurdî û yeko em ê ser babetên wêjeya Kurdî bisekinin bi taybetî ser formên romanê em ê bisekinin. Hûn dizanin ku pisporiya min ya wêjeyî roman e û vegotin e tehlîla vegotinê ye ku em ê li vê derê wan babetan were parve bikin. İşte babeta xwe ya îro de ku min ji we re got sebebên me ew in ku wêjeya Kurdî biya min baş nayê naskirin ji ber ku di metodê de pirsgirêk heye û metod jî di karên zanistî de gelekî girîng e ji ber ku gava ku we pirtûkek li ser dîroka wêjeya Kurdî nivîsand ew pirtûk êdî dibe kulliyatek, êdî dibe referansek û gelek kes jî tê pişta xwe bispêrin wê. Li virazê hin numûneyan bidim we ku berê gotarek di kovarekê de hatiye nivîsandin û hemû wêjeya Kurdî jî daye pey wê beyî ku pirsêjê bike. Beyî ku ji xwe bipirse ka gelo ew agahiya di wê gotarê de rast e an na hemûyan jî dubare kiriye. Ez ê navê wan yeko bidim we û ez ê nîşan bidim ku ew agahî şaş bû. Hingê kesê ku dane pey wê agahiyê jî hemû ketine nava heman şaşiyê ji ber ku perwerdehiyeke Kurdî, perwerdehiyeke wêjeya Kurdî nebû û di dibistan û zanîngehan de hûn dizanin lêkolînên ser Kurdnasiyê di van 10-12 salên dawîn de bi taybetî li Kurdistanê ez behsa Bakur dikim dest pê kiriye û rojava jî nû ye hê ji ber wê ye ku tevlîbûyîna em bêjin pircelebiya lêkolînan nedibû û ev kêmanî jî ev nebûna wê jî dibû sebeb ku di gelek waran de nakokiyên heyî nikaribin bên çareserkirin. Yek ji wan nakokiyan jî ez ê li vê derê pêşkêşî we bikim. Îja ez ê xebata xwe li ser PowerPointê were parve bikim da ku em bikaribin senaryoya pêşkêşê bi hev re taqîb bikin. Îja min got wêjeya Kurdî
و پرسکرێکا نویساندنا دیرۆکا وێژەیە ئەمێ بێدەرێ بەحس بکەن بەری هەر تشتی پرسکرێکا مەمە گوت ji bo çi îroj ez di wê baweriyê deme ku pirsgirêkek di nivîsandina wêjeya Kurdî de heye. Pirsgirêkek nivîsandina dîroka wêjeya Kurdî de heye. Yek jî pirxakiya wêjeya Kurdî digel pirxakiya gelê Kurd e. Ji ber ku zamin gelê Kurd hem li çar welateyên cuda hatiye dabeşkirin hem jî yani bi sînoran hatiye dabeşkirin hem jî hin beşên wê li diasporayê ne wek Kurdên Kafkasyayê, Kurdên Xorasanê û her wiha Kurdên Ewropayê û Amerîkayê ku divan sîçil salê dawîn de êdî mirov behsa diasporaya Kurdî dike. Pirzaravayî û piralfabeyî di Kurdî de heye ji ber wê ye ku di nivîsandina dîroka wêjeya Kurdî de mixabin astengî derketine pêşiya kesek ku bi dîroka wêjeyê ve alaqadar bûne. Gelo gava ku em behsa dîroka wêjeya Kurdî bikin, em ê behsa ya kurmancî bikin, em ê behsa ya soranî bikin, em ê behsa ya zazakî bikin yani Kurdkî kirmanckî bikin ku gelek devera wek dimilî jî tê gotin an em ê wêjeya Kurdî bi giçtî binirxînin. Her wiha keşeyên siyasî û qedexeyên ser zimanî Kurdî hebûn. Qedexeyên ser zimanî Kurdî hûn dizanin yani kesê ku beşdarî van dersane piranî wan dîroka vê siyaseta tunekirin û berterefkirina zimanê Kurdî û qezkirina wî baş nas dikin me dersên xwe de ji gelekî behs kiriye. Lê keşeya siyasî ne tenê ji derve ji serdestên me ve de hat her wiha di nava me bi xwe de jî keşeyek hebû di nava civaka me ya Kurdan de ji ber ku ji ber sebebên îdeolojîk rêxistinên cuda herkes xwe re nivîskarên xwe ava kiribûn. Ji ber wê ye ku gava ku dîroka wêjeya Kurdî di nivîsandin di bin banên nediyariyên îdeolojîk û rêxistinan de ku hemû rikberê hevdû bûn ji ber wê ye ku gelek caran hin nivîskar pêş ve derdixistin hin nivîskarên din de hat ji bîr kirin ku ev jî dibû pirsgirêkeke din di naskirina wêjeyê de ev jî metodeke wiha ye ku divê bê rexnekirin. û weke ku min got nebûna perwerdehiyeke berdewam ya ser mêjûya wêjeya Kurdî jî dibû sebeb ku mirov nikaribe hin girîfte û xalên wêjeya Kurdî baştir ji hevdû nas bike û ev jî dibû sebeb ya rast mirov wêjeyê di ser re nas bike. Perwerdehiyeke ne tenê perwerdehiyeke wêjeya Kurdî nebû her wiha perwerdehiyeke ilmê wêjeyê xwe nebû. Ji ev jî sebebeke gelekî girîng e û pirsgirêkên metodolojîk derdixin pêşiya me. Lê kulînên ku hatine nivîsandin yên ku heta hatine nivîsandin bi xetereya hestiyarîbûn an siyasîbûnê ve. An jî bi xemxuriya Kurdîniyê ve dikarin ji armanca xwe dur bikin. Ji ber ku armanc heger zanistî be em li hember wêjeya Kurdî hestiyarin em dixwazin lê bi xwedî derdikevin wek mirov çawa zaroka xwe xwedî derdikeve ev jî dibe sebeb ku mirov ji armanca xwe ya sereke dur bikeve ku zanistî û ilmî ye. Lewma weke hûn zanin metoda me ew e em bi guman li lêkolînên ser ziman û wêjeya Kurdî dinarin. Ew pirsgirêkên li ser zimannasiya Kurdî min berê li vê derê pêşkeş kirine. Îja ji niha biçûn de ez ê pirsgirêkên ser wêjeya Kurdî pêşkêşî we bikim. Weke mînak em ê di vê babetê de bi taybetî ser wêjeya Kurdî kurmancî rawestin. û em ê hewl bidin wan muşkîleyan di lêkolînên ser wêjeya kurmancî de nîşan bidin ez baş pê bawer im ku heman pirsgirêk di wêjeya Kurdî ya soranî de û di wêjeya Kurdî ya zazakî de jî dê hebin. Lewre ez ji bo çi ser kurmancî disekinim zaravayek bi herî zêde hatiye qedexekirin û wêjeyeke berfireh jî digel van qedexeyan pê hatiye avakirin her ev zaraveye. Ez di vira de ciyekî taybetî didim zaraveyê Kurdkî kirmanckî zazakî dimilî ez hemûn ava dibêjim ji bo ku baş bê fam kirin bez behsa çi dikim. Zaraveya zazakî hem dibin bandora serdestiya zimanê Tirkî de hem jî ji ber ku zaraveyeke mînorîte ye dibin bandora yani xetereya bandora zaravê kurmancî de ye jî. Ji ber wê ye ku ji ber xema homojenbûna xebata xwe ez di vê derê pirsgirêka zaraveyê zazakî li derve dihêlim tenê dixwazim li ser zaraveyê kurmancî bisekim ne ji ber ku ez kurmancîm. Lê armanca min ew e ku ez pirsgirêkekê nîşan bidim. Armanca min ne ew e ku ez ser dîroka hemû wêjeya hemû zaraveyên Kurdî bixebitim. Tenê niyeta min ew e ku ez pirsgirêkeke metodolojîk li vê derê nîşan bidim. Îja gava ku em bibêjin wêjeya Kurdî berî her tiştî em dizanin ku wêjeya Kurdî elbet siyasî ye û ji ber wê ye ku weke ku gelek jî ji nava we dê weke min bifikirin em vê wêjeyê weke berxwedanekê
dibînin. Ji ber ku kesê ku salê hefteyê heşteyî de heger rabûbin bi Kurdî nivîsandibin weke ku min pirtûka xwe ya gumanê cildê duyem de baş bi zelalî nivîsandibû. Heger hûn bizanin ku nivîsandina bi kurmancî dikare ji were pirsgirêk be, polîs sibê ji were pirsgirêkan derxin, hûn di mehkemeyan dibe darizandin weke ku hatî serê gelek hevalên me. Hingê hûn dizanin ku hûn nikarin pereya jî jê qedenc bikin û hûn nikarin pê beşvûr jî bibin. Hingê ji bo çi hûn bi Kurdî dinivîsînin? Yani berî her tiştî hûn nivîsandina bi Kurdî weke hestiyariyeke civakî, weke hestiyariyeke siyasî, yanî weke berxwedanekê hûn di çavê xwe de dinirxînin û li gorî wê lê bi Xwedî derdikin. Ev yek tabî ne çavdêriya min tene ye, ji Ehmedê Xanî ber bi hawarê ve me behsa têgehekê kiribû ku paşê ez ê ser wê têgehê bisekirim di derseketinde de Kurdaniya bîrewer heye û taybetmendiyên wê Kurdaniya bîrewer heye. Ji ber Kurdaniya bîrewer berî her tiştî bi Kurdî da dikeve. Gava ku Kurdî da dikeve weke ku Hemzeyê Muksî di pêşgotina yekem çapa Ehmedê Xanî ya Memûzînê jî gotibû ku di 1990 de li Stenbolê hatibû çapkirin, ew jî tê dibêje milletê ku dixwaze li doza xwe bi Xwedî derkeve, berî her tiştî pêwîst e ku baş li ziman û berhemên wî zimanê xwe bi Xwedî derkeve. Hingê em dizanin ku du rêkên paralel di nava hereketa Kurdî de, tevgera Kurdî de hatibû avakirin ku yek jê doza lê bi Xwedî derketina mafê Kurdan bû û parastina wan mafan bû. Yek jê jî avakirina wê dozê bû digel hîmên wê yên zimanî, wêjeyî û çandî bû ku ev hemû di nava hemû çerçeveyê de dikarin bên nirxandin. Ji ber wê ye ku ez çalakiyên dîroka wêjeya Kurdî weke çalakiyên berxwedaneke di nava tevgera Kurdî de ji bo mafên Kurdan dihesibînim û bawerim dê ne çavdîriyeke xelet be. Heta niha destê me de li ser wêjeya klasîk ya kurmancî hin berhemên sereke hene. Gava ku îro hûn bixwazin dîroka wêjeya Kurdî binivîsînin, bi taybetî ji kurmanciyê dîsa dubare dikim. Ji ber wê divê dersê de her cara ku min got wêjeya Kurdî ez behsa kurmancî dikim hûn wê fehm bikin. Ev nayê wê manî weke zaraveyê dil dervetêrin lê min serî de eşkere kir ku babeta min dê ji bo homojeniyê ser a kurmancî tenivîsekire. Gava hûn bixwazin dîroka wêjeya Kurdî binivîsînin hûn ê çend berhemên sereke binerin. Elbet hûn ê gelek çavkaniyên din binerin. Lê hin berhemenin mecbûrin di nava çavkaniyên we de bibliografiya we de xuya bin. Mesela yek jê ku a destpêkê ye mesela mirov dikare bêje tarîxa edebiyata Kurdî ya Qenatê Kurdo ye. Ku ji tehrîlê wê de tir bêtir danasînek e wêjeya Kurdî ye. Ya Abdurraqîb Yusuf şaîrên klasîkên Kurdî piçekî bêtir ketiye nava tehrîlê û çend şaîrên Kurdî yên klasîk dide nasandin. Her wiha dîroka wêjeya Kurdî ya Feqî Husên Saxniçe ku hûn dizanin ji medreseyan dihat, wî jî naskirina xwe ya ser wêjeya Kurdî bi awayekî berfireh jî parve kiribû. Her wiha van salên dawiyê piştî ku zanîngeh li Bakur vebûn, Abdurrahman Adak ku profesorek e li beşê Kurdî yê zanîngeha Artukliyê destpêka edebiyata Kurdî ya klasîk nivîsand ku ew jî mirov dikare bibêje ku piçekî kurtirkirina Abdurraqîb Yusuf û Qenatê Kurdo û Feqî Huseyn e. Di ser wê re berhemeke din ya girîng heye ku ya Selîm Temoergûl e Antolojiya Helbesta Kurdî çap kir. Tê de behsa 293 helbestvanên Kurdî dike. Ku mesela geleka ji we piraniya wan helbestvanên ku Selîm Temur pirtûka xwe de behsa wan dike, geleka ji we piraniya wan nas nedikir. Her wiha divê mirov xebatên lêkolînerên ser wêjeya Kurdî jî binare. Weke xebatên Mîxel Lîzenberg li ser çend babetên xweser hin ji wan li vê derê di çarçoveya zanîngeha Kurdiya online de bi me re parve kirin ji xwe. Û hin xebatên din yên qada akademîk ku tên kirin, an jî kovarên wêjeyî de tên çapkirin, mecbûr ew jî nava bibliografiya we de hene. Mesela îro em dizanin ku ji salên nodî vir ve gelek rojname û kovar bi taybetî li Bakur, ez behsayê Bakur dikim, bi taybetî li Bakur û li Stenbolê li Tirkiye hatine çapkirin. Em dizanin ku di wan kovar û rojnameyan de gelek maqale û gotarên li ser edebiyata Kurdî, ser wêjeya Kurdî hene ku pêwîst e ku hayê we ji wan jî hebe. Heger em bibêjin ji Kurdistanê heta hawarê mirov bixwaze hin merheleyên pêşketina wêjeya Kurdî bi cî bike, berî her tiştî divê hayê me ji hin kronolojiyan hebe. Di sala 1889 de weke ku min dersekê din de ji berî behs kiriye, cara pêşîn Kurdî di çapê de hate bikaranîn.
روزنامه کردستان هات چاپ کردن و از چاپ کردن روزنامه کردستان جبر سبب که برای من درس خود گوتنه جبر به تایبتی جی به کارینا مطبعه از وقت دستپیکا مدرنیته قضا کردی و دستپیکا وجه کردی یا مدرن لحسبینیم به باندورا وی پشتی وی لستنبول دو کوارن مینا روزی کرد و جین و یکبون و هر وها هن روزنامه مینا کرد داون ترکی گازete سیده گلک چاپ کردن کردی هبون گلک برهم کردی هات چاپ کردن به تایبتی یک دیوارا مبکشینه که می بیست کردن دیسا بحثایی بکن چیروک افواد تمو یا بناوی چیروک هاتی چاپ کردن برکو بینا بو کوارجی بناوی چیروک او دای ناس کردن که سال 1913 ده هجمارا دو و سه از باور نکرد نشاش نجمع دو و سه یا روزی کردی ده هاتی چاپ کردن وقت که چیروک ده دواماوی هبه خویاده به لبلی دواماوی نه هاتی چاپ کردن پشتیو به 5 سالان از بحث هلبست ناکما جبر هلبست هر ج دسپیکه و ج روزنامه کردستان فرده هلبست ده همو شان کردی ده هبو به تایبتی جی جمع موزینه گلک بشاتنه چاپ کردن موزین وک خالا سرکه دنوا وان نشاننده خالا پارتی خویا کردن لید پخشانه ده پشتیو 5 سالان 1918 ده یکم پیسا شانویا کردی جالی عبدالرحیم رحمی هکاری به هاته چاپ کردن ده کوورا جینه ده اف جی de despêke kedin be ez bêjim despêke kedin çima ez nabêjim berdewamiyek ji ber ku pexşan nebûbû para wêjeya Kurdî heta wê dewrê Fuadê Temû çîrokek nivîsandibû hin gotarên siyasî ya jî hin nîqaşên serziman û wêjeya Kurdî di kovara rojî Kurd û yekbûnê de jî hebûn lêbelê berhemên wêjeyî pexşanî bi Kurdî nehatibûn dayîn ji ber wê ye ku çîroka Fuadê Temû weke yekem çîrok tê hesibandin û پیسا عبدالرحیم رحمی هکاریجی وکه یکم پیس تحسباندن البته بس گلکی بدوره هات فهم کردن که ملا محمودی بازدی با آوایی که پخشانی چروکان موزینه احمد خانی نویسندیه دایه دسته الکساندر جابا کوی بخوره بدیه روسیه کبن که د آرشیوان دبدوره درکتیه و هاتیه چاپ کرنجی لی او تنی ورسیونه که موزینه احمد خانی بو جبر که ملا محمودی بازدی به کرتی چیروکا موزینه احمد خانی جا الکساندر جابا گوتیه و هم چیروکن نواج واکا کردی جی که فارسی و کردی هاتنه چاپ کرم دوره جی الکساندر جابا گوتنه وی او برهف کرنه لی بلی او برهم نه هاتن چاپ کرن هیب دوره بان سالین داویه جا علی و شخانه لیسیه وجی هات چاپ کرن لی آمده او چیروکا موزین یا ملا محمود بیازدی حتی دکتر فرحات پیربال تزاخو یا ماستر ده کل پاریسی چکریه و پرسکری که داتینه دبیجه هر کس وکه یکم چروک بحثا چروکا فواد تمود که لیبلی وای ایدی ام دزانو کد آرشیوان ده چروکا ملا محمودی بازدی هیا مروف دوی وی وکه یکم چروک نویس بحثینه للگوری من چروک نویسیا ملا محمودی بازدی و یا فواد تموش دو جدانه ملا محمودی بازدی تشتین هی ج الکساندر جابا گوتنه لی فواد تمو چروکا که نو نویساندیه که ev du tiştên ji hev du cîdanê. Piştî wê 1932 de gava ku hawar tê çapkirin ku dersê xwedî de em ê gelekî ser bisekirin teqînek nû diwêjeya Kurd de çêdibe. Ew tiştên ku pêl bi pêl û hêdî hêdî û gelekî ji hev du cuda yek berhem li vir û yek berhem li vir dihatin çapkirin wek ev têkîliya navbêra çîroka Fuadê Temû û piyesa Abdulrahim Rahmî Hekarî de ku ez ê bi dûre behsa wan bikim nihat vê dersê de ji xênî van qutbûyînên dû dirêj hawar êdî bû teqînekin. Çima ji ber ku di hawarê de 88 nivîskarên Kurd hene ku Kurdî dinivîsînin. Êdî navika xwe ji zimanê serdest birîne. Zimanê Tirkî Osmanî tê de tune. Weke ku hûn dizanin me berê behs kiriye, tenê rûpelekan du rûpel ku ji mecbûrî bi zimanê fermî yê Sûriye wê debê dihatin çapkirin. Çima ji ber ku di destûra hawarê de mecbûriyet ser wê hatibûn dayîn gotibû bi şertê ku hûn naveroka kovarê bi Kurtî bi zimanekî Sûrî jî ji me re bibêjin. Ji ber wê ye ku Celalettin Bedirxan mecbûr dima carî rûpelek du rûpel bi Fransî dixist nava kovarê jî. Lê digel ku erebî jî hebû wî erebî bi kar neanî. Tenê bi Fransî behs dikir. Ferqeke din ya hawarê ew e ku di hawarê de di 57 hejmaran de em 69 çîrokan dibînin. 69 çîrok êdî ne dewra Fuadê Temû ye. Êdî bi awayekî daîmî û berdewam bi awayekî periyodîk
تخشان دوجه کردی ده تب کارانی لدبر و یرد دیسا هلبس دوام دکه 171 هلبس بقاسی که مکاری بول بجمیرم 171 هلبس دی 57 جمارین هاوار دهنه لی گاوا کو ام بحثا وی پیلا کو استانبول دست بکری یاجی ام هرچند القاهره روزنامه کردستان چاپ کړی ام وی وک دست بکا وی پیلا استانبول تحسبین کو حتی به هاواری بده پیلا کدی با اوای کی پارالل دست بکری بو بخواتن اوربلی و ماروگلوف و عربی شمو و یندن ج 1927 بالطيبه جبركو اوربلي دي يازداد 1911 دست بيت ك ل 1927 وبشوفه تقينا كدن للكافكاسيا تشد بالي هايوان وهواري جدوت نبو وندي بينا همان دوره لبالي هايوان جدوت نبو ام چواد زانن جبركو جرادت بدرخان بخوا دو كوفر هواري ده بمد زانين كو هن هجمارين روزنامه رياضه و چند پرتوکین کد نوا کردن کافکاسیا ده هاتنه چاکرن کتنه دستیوی ده هواري ده جمره دنویسینه لنابجه کاغلو که او پرتوکو روزنامه جرشاندنه ام دزانم بچمان ابجه برکو و دوره روسیا کمونیست روسیا سوویتی yani مجرد بجن یکتیا سوویتان وک دیواره کمزم بو نکاری بون تشتین هندوره روسیا درخستانه دربه yani تکلیا بکسین لدربه روسیای جالی پارتی و داد قد خکرن لی بدوره ام پید زانم که حجیه جندی ده هپوینه که خوده ده زانین که وی او کووارو پرتوک بشکل که گیهاندنه جلالت بدرخان هنگی او ناوه که جلالت بدرخان ناده حجیه جندی بخواه ام ده زانم که ناوه کردن کافکاسیه ده رومان هاتن نویساندن چروک هاتن نویساندن هلبست هبون رادیو هاتن آوا کرن روزنامه هاتن درخستن لدبستانان پروردهی هبو هنگی ویه که کرکو ادبیات کدنه هبه وك عربي شمو وك علي عبد الرحمن وك سعيد ايبو وك بدوره عقيدي خدو امريكا سردار وكسندن افان كسان غمجيني تميج النافده افان كسان وجهك نو افا كركو تكلياوي كردين باكوري و هياما هواري تنبو يعني بالسريخه وك ملكي دن بشكت وك بيلا كسيام دمرو بحثاس صالين حشتي وكردين اوروبا يجبك جبركو گاواکو 12 ایلونی دربه لشکری ترکیه چیبو کردین هیاما سیاسی ین سال هفته‌ای درکتن دربه و دیتن کو کردبون نقدخه زمان کردین نقدخه حتی جبرکو کردن ولاتین اوروپی دریال وان ودکن و آلیکاری وان دکن و یکی و تشویق کرن و سربستیا کلوی در دیتن و راحتیا سر زمان کردی و تشویقا حکومت اوروپی به تایبتی یا سویدی ریل بران وکر کو شانخانه ان آوا بکن کوواران درخن روزنامه ان درخن کووارین وک نودم هات چاپ کرن وک روزنامه وک کردستان پرس هات چاپ کرن و شانخانه جدا جدا هاتن آوا کرن کنو دبجیک جوانه کو یک مزنترین و شانخانه کردین اروپایی لورجی تقینه کدن چبو لمروف نکاره نه کردین استانبول نه دوره هواره نه کردین کافکاسیا و نجی کردین اروپایی ین سال هشتی به هفدو وگری بده وان چار هیمن دیروکا ویژه کردی کرمانجی به هفدو وگرفته چما جبر که هایوان جبدو تنبو برو نکاره وان وکه بردوامی هفدو بحثبینه و نبی بجون ما چوا هایوان جبدو تنبو هایوان قد جبدو تنبو جبر که جلالت بدرخان بخواه به مدد زانین که وی به ورگرتنا وان چند هجمارین روزنامه ریاضه و چند پرتوکین کل دنوا کردن ارمنستان دهات چاپکن هایی جوان چی بوده و کردن اروپایی پشتی که جوالت درکتن هایوانش هاواری چی بود. پرانیا کردن و دوره هیچ ساغن ما ده هپوین خوی بوان ده ما بحثا و پرسکری کجی کر و هم خبات جوا که تزا دکتوره یا کلمانس کالبرت لسروی هاتیه نویساندن و کارن قاسی که من دیت ترکی جهات چاپ کرن او خبات تزا یا دکتوره بود. من او خبات خوندی اجبر که گاوا که کلمانس کالبرت تزا خو پیشکشی ناوندا یکیتیا زانینگهن فرانسی کر راپورتوری و از بوم از وی چاقی ده وقت ترکی جرد بجن یک از اندام یکه بوم یعنی یکه فرانسی جرد بین سینو ناوندا زانینگهن فرانسی بوم و چاقی دکتوره و هاته جمع ما راپور سر نویساند تا که او بکار به آلیکار پروفسور دوان هپوینن که کلمانس کالبرت کرنه و دوان هپدیتینن که ما به اندام و هیاما سال هشتی کریه
me fehm kir ku gava ku ew ji welê derdikevin li şopa hawarê rastê. Yani ne weke berdewamiya hawarê ne. Di rê de li hawarê rastê. Ev jî divê ji me re bibe nîşaneke din ku di nirxandina wêjeya Kurdî de me hay ji vê rewşê hebe. Ji xwe piraniya wan hawar jî nexwendibûn. Hûn dizanin hawar li Ewropayê ji aliyê Hemreş Reşo ve carekê hate çapkirin, ez diyorum ki ne hejmarê wê hatin çapkirin û bi dû re ji aliyê Firat Cewerî ve di bin banê weşanxaneya Nûdemê de pêncî û heft hejmarên wê hatin çapkirin. Ew jî sala 1997 bû. Yani heta 1997 mirov nikare ebeden bibêje ku hemû Kurdên ku li Ewropayê edebiyat dikir hawar xwendibû. Na, ji ber ku heta 97 li piyasê tune bû. Çend hejmarê weke cildekê hatibûn çapkirin, lêbelê hemûyan jî ev peyda nekiribû. Lê ji 1975 ve mirov dikare bizane ku êdî wan ew xwendiye. Kurdên Bakur yên ku piştî 91 dest pê kir jî wan jî hawar nas nedikir. Tenê navê wê zanîbûn û din berheman de behsa hawarê dibûn. Di 97 de gava ku Nûdemê hawar çapkir, wê çaxê me rêya têkiliyên xwe ve da anîn, ez li Stenbolê bûm wê çaxê, ez mamoste bûm. Gîj destê me cara pêşîn gava ku em ser xebitîn, gelek kesa ba me dikir, da ku em di şevbêrk û civînên wêjeyî de behsa hawarê ji wan bikin. Lêberê pêleke din jî heye ku dê em li bîr nekin. Piştî şoreşa Kurdî ya ku li Başûr dest pê kiribû, di 91 de Kurdên Başûr gihiştin otonomiyekê. Piştî şerekên davê yekem. Vê otonomiyê her çend gelekî qes bûya jî, her çend dorpêçkirî bû jî qadeke Kurdî vekir. Êdî zimanê Kurdî bi zaraveyê Soranî be jî, Kurmancî be jî, zimanê Kurdî bû zimanê desthilatdariyê. Yani em ji peyva desthilatê zêde hez nakin lê bû zimanê rêvebiriyê. û bû zimanê rojnamegeriyê, çapemeniyê, weşangeriyê, bû zimanê bazarê, jiyanê û ya herî girîng bû zimanê perwerdehiyê. Ji ber wê ye ku ji 1995 ve tecrübeya ku li Başûr me bi dest xist, ew alîkarî me kir ku belkî gelek tiştên ku me heta wê çaxê nizanîbû bi rêya van derfetên avakirî ve van derfetê ku hatin destxistin ji nû ve ji aliyê qada Kurdnasiyê ve bêne nirxandin. û tabii ki ev yek bû çi bû sebep ku teqîneke din pêk were. Em heman teqînê îroj li Rojava jî dibînin. Erê mesela min hevpêvîna Gulê xwend ku divê hejmara dawîn mamoste Gulê ku li Rojavayê saziya zimên de dixebite, divê hejmara dawîn ya xwebûnê de hatiye çapkirin, ew jî têde behs dike. Berê xelk yani peyva wê zê dibêjim, berê xelk bi dizî li ser Kurdî dixebitîn, lê îroj ew kesên ku bi dizî li ser Kurdî dixebitîn, îroj ew li dibistanan û zanîngehan dersên ziman û wêjeya Kurdî didin. Ev jî nîşaneke din dide me, alîkariyê dide me ku em baştir rewşê fehm bikin. Em ji ütopiyên nivîsandina dîroka wêjeyî dûr tevdigerin. Em bi metod tevdigerin. Hingê ev tecrübeya ku di 91 de li Başûr dest pê kir, di heman dewrê de bi awayekî paralel ne li Kurdistana Bakur lêberê li Stenbolê bi serbestiya ser zimanê Kurdî dest pê kir, îroj di van şeş heft salên dawîn de em êdî bi awayekî zelal li Rojava jî dibînin. Lê pêşketin wext dixwaze. Ji ber wê divê em biçekî sebir bin û bingehekî xurt deynin da ku em bikarin bi dû re tiştan li ser ava bikin. Di salên 2000 de piştî bazara hikûmeta Tirkî ya tevgera Kurdî re bi taybetî PKK re û zextên Yekîtiya Ewropayê ya ser Tirkî da ku mafên Kurdan qebûl bike, hûn dizanin projeyeke li hevkirina Kurdan ya bi Tirkî re hatin darxistin. Di ber wê projeyê re gelek sazî vebûn, gelek komele vebûn, gelek dersên zimanê Kurdî kursên taybet de hatin dayîn û li zanîngehan jî beşê Kurdî hatin vekirin ku îroj mesela hûn dizanin li Mêrdînê heye, li Çewlikê heye, li Mûşê heye, li Amedê heye, heta li Cilemêrgê jî sala 2010-2011 de me xwestan vekin, lêbelê zû me hesiyan fehm kirin ku em dixwazin beşekî Kurdî li wê derê vekin, rabûn rektörê wê unîversiteyê ji kar hat derxistin ji ber ku mereket û pêwendiyê da ku em beşê Kurdî li wê derê vekin. Hûn dizanin beşê Kurdî yê li zanîngeha Diclê ya Amedê jî bi
tevlebûna min ve hate vekirin ez çûm min ew danserwîkarî ta ku dest pê bikin ji ber ku Dicleyê heta demekinê jî beşê Kurdî tune bû min piçekî zor dawan da ku vedirî wî beşî vekin lê bi dûra dîsa me hesiyan tekîla xwe ji me qut kirin ji ber ku hûn dizanin hemû tiştê ku li wan dera tên kirin mecbûr destûra istixbarat û polîs û dewletê bêstendin lê çi gava ku em diketin nav digotin ha û haye ji wan hebe digel ku em tenê dixwazin karên akademîk û elmî û zanistî bikin lê belê qey şecereya malbata me piçekî xirab bû ji ber wê nedixwastin ku tekîlî me re vê çêkir. Îja gava ku mirov behsa metoda nivîsîna dîroka wêjeyê bike mirov divê çawa bixebite. Ev xalên kronolojîk yên ser dîroka wêjeya Kurdî midawe ji me re kilîtayeke me. Lê metoda me divê çi be? Hingê divê berî her tiştî em pêdakevin da ku berhevkirin û tesnîfkirina berhemên heyî hebin. Mesela gava ku hûn nizanin çend romanên Kurdî hene hûn nikarin dîroka wêjeya Kurdî binivîsin. Gava ku hûn nizanin çend helbezvanên Kurdî hene hûn nikarin dîroka wêjeya Kurdî binivîsin. Ji ber wê berî her tiştî divê hûn berhev bikin, tesnîf bikin ka çi heye, kî çi zane. Mesela dizanim ji ber ku gava ku min ew lîsteya romanên kurmancî çap kir ez ji Swêdê, Almanyayê, ji Başûr û Bakur hema bibêje kes nemakum xwe negiyandê da ku ez bizanim bê haye wan çi berhemane ye. Elbet berî min jî yên xebate bûn. Mesela xebata Nacî Quttay hebû ku di kovara warê de di nod û heştan de hatibû çapkirin û dûr de behsa gelek romanên Kurdî dikir yê ku hayê Nacî Quttay jî çêbû. Di ber re xebata mamoste Haşim Ahmedzade hatibû çapkirin lê hayê bi derengî ja Haşim Ahmedzade çêbû. Haşim Ahmedzade jî di wê teza xwe ya doktorayê de dide zanîn ku wî jî gelek agahî ji Malmistanê ji wergirtine. Lê ez xwe bi dûra min li wan her duya jî zêde kir. Ez çûm pirtûxaneya Stockholmê jî û li hemû weşanxane û komelên Ewropayê jî geriyam û çûm Başûr jî ji xwe yê Bakurê min nas dikirin. Da ku ez lîsteyekê ava bikim. Carna mesela hin kesan digot filan keso jî li Azerbaycanê heye romanek nivîsandiye lê em nizanin me nedîtiye. Radibû vir wê de me tekîlî peyda dikirin xwe digihand wan kesan da ku ez wan re bipeyivim û romana wan peyda bikim û bizanim ka rastî ji romane ana mirov bikare tiştan peyda bike. Yani ev xebatên ku me takekesî dikir normal xebatên lijne û komîsyonan yê wezaretan lê em di rewşeke bêdewletî û bêrevebiriyê de ne mecbûr em her yek ji xwe her yek ji me weke saziyekê bixebitiyaya. Her yek ji me weke komekê bixebitiyaya. Carna karê ku 10 kesan diviya bikiraya em mecbûr bûn me bi tena serê xwe bikiraya. Ji ber wê weke ku bîskadin me kir piştî ku ev berhem hemû dan hev hingê destê we de gelek diyarda çêdibin. Gelek agahî dikirin destê we hûn dikarin êdî bidin ser rêya diyarkirina dewr û demên girîng yê wêjeya Kurdî de li gorî cihê wan, li gorî celebên wan, li gorî nifşên wan wan ji dû cuda bikin da ku hûn bizanin ka gelo mirov çawa divê behsa edebiyata Kurdî bike. Piştî wê divê hûn diyarkirina ekolên wêjeyê an zimanî bikin. Mesela mirov nikare ekola ku di rojî Kurdê de û ku bin banî komeleya hêviyê de hatiye danîn bi hawarê re bike yek. Ji ber ku weke ku bîstekê dine zêdî şan bidim metodê wan ji hev dû cuda ne. Metodên wan yên wêjeyî têgihiştinê wan yên wêjeyî ji hev dû cuda ne. Bi karayîna zimanî jî gelekî cuda ne. Ez ê li vir behs bikim. û piştî wê êdî divê hûn ser sed salan re behs bikin. Sed sala şazda de çi edebiyata Kurdî hebû, hevdeh, hejdeh, nozdeh û axir sed sala bîstan de çi çêbû. Wan ji hev dû li gorî demê wan jî cuda bikin. Her wiha divê nivîsîna mêjûyî ya nivîsîna dîroka wêjeyê di ser herêmên Kurdistanê re jî hebe. Erê hemû yekin Kurdin lê belê pêşketina wan û rewşa wan ne eynî bû. Ji ber wê ye ku mirov nikare romana em bêjin Janî Gel ya İbrahim Ehmed û romana Mehmet Uzun tû bide berhev. Ji ber ku tecrübeyeke dine ew. Kurdî li Iraqê tu carî nehatiye qedexe kirin. Ebeden di dîrokê de Kurdî li Iraqê nehatiye qedexe kirin. Lê belê Kurdî li Tirkiyê heştê salan hate qedexe kirin. Piştî heştê salan nivîskarên Kurdên Bakurî piştî nebûna pratîka nivîsandinê dest bi nivîsandina romanan kir. Hingê gelo mirov dikare ma dêde neheqî be ku mirov Mehmet Uzun û İbrahim Ehmed bide berhev. Ev dî neheqî be ji ber wê ye ku divê hûn herêm behsa wêjeya Kurdî bikin da ku ferqê wan bên zanîn. Cudahiyê wan bêne nas kirin.
Hê piştî wê divê hûn nivîsandina mêjûya Kurdî di ser zaraveyan re jî bikin. Ji ber ku weke ku min got Zazakî du cara bindest e. Kurmancî bindesta Tirkiye, lêbelê li başûr kurmancî hem bindesta Erebî hem bindesta Soranî ye. Li Rojhilatê kurmancî hem bindesta Soranî ye hem bindesta Farsî ye. Ev yek jî dibe sebeb ku mirov di nirxandinê xwe yê ser zaraveyan û wêjeya wan zaraveyan piçekî bi tedbîr tevbigere û piçekî jî xwedan wijdan be. Wijdan jî wijdanekî zanistî ye. Prensîp û pîvanên zanistî jî wê mecburiyetê datînin ser me ku em cudahiyên pêşketina wan jî ji hev fam bikin. Heger hûn dizanin ku li Iraqê zaraveya Soranî weke zaraveyê Kurdî yê sereke ji aliyê İngilîzan ve hate diyarkirin da ku pirsgirêk bi Tirkiye re dernekeve ji ber ku kurmanc li başûr jî hebûn û li bakur jî hebûn. Em dizanin êdî ev dîrok baş tê naskirin. İsmaîl Beşçî jî di Pirtûkê xwe de behsa wê kiriye. Ew jê re dibêjin peymana Ankarayê. Ku her ji şeş mehan carekê berpirsên her du dewletan dê bijî viyana û behsa ew parvekirina sînorî bikirana ew hingê dê behsa çi bikirana? Dê behsa Kurda bikirana ka çawa karin Kurda îdare bikin. Ji ber wê ye ku mav dabûn zaraveyê Soranî kurmancî di ber reş xwe re pêş diket. Lêbelê Soranî pê edebîyatek hata ava kir. Pê çandek dîrokek hata ava kirin ku jiya kurmancî ku li bakur ya jî li başûr pêş diket ya jî dihat jîn tiştekî gelekî cuda bû. Ji ber wê ye ku divê mirov heqê her zaraveyê gorî wê bide. Û piştî wê divê hûn nivîsandina mêjûya wêjeya Kurdî di ser alfabeyan re jî bidin. Ji ber ku ya Kirîlî heye, ya Erebî heye û ya Latînî heye. Ev yek jî dibe sebeb ku mirov nivîsandina bi alfabeya Erebî û nivîsandina bi alfabeya Latînî ji hev du cuda deyne. Ji ber ku gelek kes hebûn ku nikaribin alfabeya Latînî bikarbaniya. Hîn jî digel ku Kurdên Tirkî bi zimanê Tirkî bi alfabeya Latînî dixwînin dinivîsîn jî hîn jî nikarin zimanê Kurdî bi alfabeya Latînî bixwînin. Ev nayê manayê ku ew alfabeya Erebî dixwazin. Na ji xwe alfabeya Erebî jî nizanin. Lêbelê Kurdî fêr nebû ku bi van alfabeyan bênivîsandin. Hingê em dikarin bêjin çi? Em dikarin bêjin ku tecrübeya wêjeya Kurdî bi her alfabeyekê cuda ye. Ji ber wê ye ku di nivîsandina wêjeya Kurdî de divê em van cudayîn di ser alfabeyan re û kamiliya nivîsandina û têgeha kamiliyê ku min gumanê de gelekî behsa wê kirî, kamiliya nivîsandina wêjeyî li gorî wê jî di nava nivîsandina dîroka wêjeya Kurdî de behsibîn. Gava ku wek nimûne min ji we re gotu zê nimûneyekê bidime, ez ê ji we re behsa helbesta serbest bikim. Bê ji bo çi ez di wê baweriyê de me ku di nivîsandina wêjeya Kurdî de pirsgirêkek heye. Ji ber ku ev xalên ku min gotin nehatine nirxandin ya jî wêjeya Kurdî li gorî wan nehatiye nivîsandin, bu ye sebeb ku hin têgihîştinên şaş çêbibin û yên din jî hev du dubare kirine. Mesela qenatê Kurdo tiştek gotiye, hemûyan dubare kiriye. Qenatê Kurdo belkî şaş bû. Hûn ji ku zanin ku qenatê Kurdo bi rastî ev agahî bi dest xistibû. Belkî camêr şaş bû. Ez ê nîşanî wê bidim ku agahiyek wê heye şaş e. Hûn ê ji ku zanibin ku Edîb Nadir sala nod û çaran de kovara Metin de nivîsek nivîsandiye ser Qedrîcan. Bu ye sebeb ku îroj Qedrîcan weke avakerê helbesta serbest di edebiyata Kurdî de bênaz kirin. Lê şaş e. Ji ber ku Konêra jî, Dilawer Zengî jî û yên ku hemû kesê ku di pê wê re li ser edebiyata Kurdî nivîsandine çi gava behsa helbestê kirine gotiye Qedrîcan yekem kes e ku helbesta serbest nivîsandiye. Lê ev şaş e. Ez ê niha ji we re bibêjim. Îja hûn zanin sosyetî çi ye? Li başûr di perwerdehiya wêjeya Kurdî de Qedrîcan weke avakerê helbesta serbest di perwerdehiyê de li dibistanan tê fêrkirin. Gava ku du sal berê ez çûm li ber wezaretê min ji wan re ev got, got me nizanîbû. Min got şaşin. Di dersê we de ev agahiya ku hûn didin agahiyeke şaş e. Ez ê niha behsa wê bikim ji xwe. Peydabûna pexşanê û pexşana helbestkî ya ku bi hest û sembol û metaforan ve dihat nivîsandin, li Ewropayê jî di dewra pêşromantîzmê de rê li ber helbesta serbest vekiribû. Hûn dizanin ew zimanê ku Chateaubriand û Victor Hugo kartînin di helbesta Ewropayê de tiştekî nû bû. Pexşan mîna ku Boileau di 1674 de di poetikaya xwe de dibêje, ji ber ku Boileau yekem kes e ku poetikayek bi Fransî nivîsandiye.
چاوا بحثا بخشخانه دکه دزانن وکه جلبکی سفک و ارزان بحث دکه یعنی وکی کاری نزانان کارکی هستان بحثا بخشخانه دکه جره دبیجه به فرانسی جره دبیجه ژان فخیلو ژان فخیلو یعنی جلبکی وهایا کو پر نازکه زود کاره بشکی و هر وها تشتکی بی قیمتش چماش برکو کاری هنری ویژه اوه که مروف رستیان لحدو سوار بکه مروف کافیه آن چه بکه و مروف پیوان پر بکار بینه پر بزانه لیبر پخشان زیده گونه ده وان پیوان انکو ده هلبستا کلاسیک ده جبو هلبسوان مزن وکه خالا سرکه ده هات نرخاندن هرچند بوالو او وکه جلبکی ارزان و سفک دنرخانجی هلبسته جی ده خو بهتر نزدیک زمان روزانه بکرایا چماش برکو پخشان درد کتی دی هلبست قیمتی خوان داده که هنگه خلقی فهم کرد که به زمانی که برند و الیتیست خلق ناگیجن هلبسته و روزنامه هنه و وجه دبه کاری که گالری یعنی دبه کاری که پوپولر هنگه هلبسته جی خوانیزی که زمان روزانه کرد جوی زمان خواه الیتیست یه برند داکت خواره وکه که جولین بندا لسر روشنبیران دگوت لبرجین خوین کریستال روشت بون لگاوا که برجین خوین کریستال داکت نواگل هنگه نو رولا خالیستن اف برجین کریستال ویجه وکه قادکه الیتیست بنابدکه جبرکو هر کس نمجبوره با آروزه بزانه و بوزنه بزانه و کافیه هم بزانه به پیوان بزانه لجارنا تو خوندن جه فهم ندکرن جبرکو خرجه فهم بکن مجبور بکو هلبسته خونزیکی زمانه روزنه و کسین کلانه بکرایا جو کسین کلانه دی مشتری بو وان روزنامه خوندن وان پروتوکل خوندن دی هلبست دی دهاتن چاپ کردن و یکی دبگوهرینا زاگونا رستیان به دست بکرایا جبر و یکو دی دورا شاتوبریان ویکتور گوده دی رستا به تمامی هاتون گوهردن لآلمانیای بری و دست بکرو تابی بری هاواری ویژه کردی بهتر هلبست بو دواره پخشانه ده حتی کووارا هاواری بتنی دو برهمین گلکی ایزوله به پخشانه هاتو بندانین مبحثاوان کرد چروکا فواد تمود روژی کرده ده و پیسا عبدالرحیم رحمیه هکاری یابناوی ممی آلان که علاقای ممی آلان هم موزین تونه هن چروکا کدنه دو کووارا جینه ده هاتو بو چاپ کرد چروکا فواد تمو از این کرتی بحث بکن کسی که نخواندنه از توصیه دکم که لسر اینترنتی اون کارم پیدا بکن اون بنویسین چروکا فوادی تمو درد کده ما بريج القلد دفران چاپ کریه یعنی هی چاپی یه نمریک شیانه سر اینترنتی هنه چروکا که نایفه نایف بون بری هر تشتید زمان ویده خویاده به دا آواکرنا لهنگان دجی دانینا صحنه و مکان چروک دجی گلکی نایف تبگریه بحث کرن تبگریه جبر که کرده به کردی دنویسینه تشتکی نویه جبوی و گلکی نورماله یعنی اف نگازن دک از جی دکم اف تنی چاودری و ابسرواسیون مکو از دکم نرخنه تشهیکی نو کاردانی جلبکی نو کاردانی و گوتنا نویسکی بکاردانی مادم کاره یکمه البته دینه و قصی کامل به یعنی بفکرن اون هیچ نزانن دیواره آوا بکن و چو خرجا خوانی و پرکتانی و پیوا و رابو دیواره خو آوا کر لی پشتی و بدو مها و چو یکی گوت یا توزانه دیواره آوا بکن حالا کاور جبر دیواره کی ایمج شکلو جبر کو تبر دیواره چه کریه دیواره دویم کو تو چه بکی البته دیواره یکم کمتر کمانی وی وكاس حناك كجوره بيجم ابي ابو ياك راسته لنافا كردين فرنسا يجيبويا قال لك كردين ما يكوتين اوروبا خل كارين شعاتي دبزين وي كاريت كفقيده تشكي دستو اناي يا انشاءات يا كباب وفلان بيفانت الشهور ديك يكيرا بيروجي خاني يك شكريا لي جبركو بسريده حسابي خو نكرو بو كد فيديو خاني ده بنجره هبن ديوار هم راس بلذكرنا شار اليا ديوار بلذكرنا باشي يكي جراتي قلتي حيران ما قي تناهل رونا هي تكلفي مالي كان بنجريوي لين رينا وي ولا بنجرج بيت كنا هنجر ابويا شنا جرد بجي فيسكوزا وعلى تكواني ديوار دبرن بفيسكوزا ديوار برينا بنجرج نوبا اباكرنا لي غافاكو او كاس شو خانيه شو ويكسي شو خانيه كدنا اباكر ادي سريد البنجريه فكري از باورم ابنو منت تيرا بكن كمرو بحثا كامليه وجيبك از نابجم او مرو نكامل بون از بجم زانين اوان يا وجي جبر کردی نویسه ده زیده نهاتو بکارانین بتایبتی بخشانه ده جبرویه که چو خواست زیده تر بکارانین او خواست جی وجه کردی ده کامل ببه و ده تشتی خوی نایف و یه ضعیف و قلص
خوجوان بشو و هدی وک وجه که خورد درکبه زمانه که حسان و دوری کاملیه لی نایفی لی دیساج دگل ویجی جلبه کینو یه وجه به گوتنی دی چروکا فواده تموده هب هگر مرو بحثا پیسا ممی آلام بکن گاوا مرو بالا خود در برهمین عبدالرحیم رحمی هکاری پرسکری که دنوی درکب پیشا مزی بحث بکن برهمی وی یندن که دیساد همان کوواره ده هاتنه چاپ کرن و اوجی برهمین پخشانینه مرو باندورا خبتاندنا زمان ویژه‌ای یا سر آستا آفراندنا ویژه‌ای جی باشتر دبینه چما جبر کو عبدالرحیم رحمی هکاری هم به عثمانی و هم به کردی برهم دانه وی کوواره برهم اویا کردی پیس هممی آلانه او جوا که یا فواد تمو چروکه که به قلسی هاتیه بگوتن یعنی پیسه که شانوی اریلی نه شانویا به شکل جلبه که ایروش پیتی نویساندن نیک چروک نیک شانو درفت کاره بیجه لی او چروکه که گلریه نممی آلانه که امناست کن یکی که دوره صلاح الدین ایوبی ده لسر بانگا سلطان کرده صلاح الدین ایوبی دچه شرق قدسی پشتی وی بسالا و دگره اون زانن کسین مزنیمه گاوا کو بحثا عسکریه دوره بری دکرد گویا بو یک دوچه عسکریه 7 سالا و ندگره الا او جوانی زوجاندنه گاوا کو پشتی بسالا و گریه یک ریاوی هه و گریه هه جناوی بیناس ناکه حنا کو تنازل ناباوانه خوفد شیره فلان بوان وکهن ام بیج پیسین شکسپیر گوهرین یاجی و شرطان ناسنامه تدهیه لی بدور جناوی بیناس دکه لگاوا کو اول جم جنا خویا دیاویتی ویل می پپوکی بوکام زلامه کختیه هندش و هم رادجه ملیوی اولاوی خود کجا بیو کو بزنه کو اولاوی بخویا اف چروک دنوا گله کریمین کردستان ده تایبتی باکور من گله کی تاروکاتی خودش پروبیستیه حتی هندن بیجان و دوری وک استرانج دگوت مثلا حمیدو هبو هریما مردینی د سالم نودی ده جالیه کنترایان و هات کشتن دوره فایلی مچولانده حمیدو مثلا دعوت عنده اف کلام دگوت تبیرامن مگلک جارا لیج گوداری کریه عبدالرحیم رحمیه هکاری وسترانه یعنی وچروکا گلری رادکه دکه پیس ناویو داتینه ممی آلان افجی گرینگه چما اجبر کم مموزین و دوره نوا حمورا و شبیرین کردی ده وککم گوت خالا هفپار ناسنامه کردی سروی ده هاتانی جبر وی که خواستی ناویو بکه ممی آلان دگل که دوی چروکه ده ممی آلان تونه لی دیساج زمانه کی نایف بلزگینی و دوری کاملی هاتیه نویساندن لی گاوا که aynı نویسکار چروکه که با عثمانی دی نویسینه اون شاهسره که دخوینه مثلا چروکه کویه بناوی bir Kürt mahbubesinin sabah meşgalesi yani jineke Kürt sabahın çidike biçi dadike ve sabahın bi zamaneki vaha bilind bi zamaneki vaha kur bahstike ajwara rastiye bejim min kim zamanı vejeyi gori devrawiya min kim zamanı vejeyi dve gotuna çirokeke de ew qasî xurt dîtine yani Abdülrahim Rahmiye Hekkarî dwêjeyê de kamil bû lê dwêjeya Kurdî de ne kamil bû a piskirêke ji ber wê ku ew piyesawî gava ku hûn her du berheman bidin yekî ku hem bi Kurdî û hem bi Osmanî zanibe ew ê lê binare wê bêje ev ne aynî nivîskarin çima ne aynî nivîskarin ji ber ku zimanê ku berhema xwe de kartîne li cem wî nekemiliye hîn yani ew di wî zimanî de hê weke nivîskar nekemiliye da ku bikare berhemên Kurd ava bike ew têgeha kamiliyê ku ez behs dikim ev e lê kovara hawarê di vî warî de du dîwarên mezin şikandin yek jê avêtina kompleksa zimanê serdest bû me behs kirin got navika xwe ji zimanê serdest birî êdî dîskûra ku rast ta rast bi serdestê xwe re dipeyve di hawarê de tune ye rojnameya Kurdistanê jî Kurd Tewên Terakî jî Rojî Kurd jî jîn jî hemû bi serdestan re dipeyvîn hesabê wê dikirin ku serdestê wan vê weşanê bixwîne hawarê ev yek ji xwe re nekir derd yekser dîrek dipeyvî yadin jî xebitandin û afirandina pexşana Kurdî bû ku vê yekê rê hem li ber wêjeya Kurdî vekir hem jî pêşeroja helbesta modern ava kir ji ber ku gava ku zimanek periyodîk bê çapkirin elbet gelek kesê teşvîq bibin nivîskaran az bikin ji wan re bê bas kirin têkilî têde ava bibe û hêdî de hejmara nivîskaran zêde bibe Kurdî zêdetir bê nivîsandin zêdetir berhem derkevin zêdetir bandorên hevdû bikin û zêdetir kêmaniyê xwe hêdî êdî ji xwe bavêjin û bikarin êdî wêjeyeke kamiltir û xurttir ava bikin lewre gelekî balkêşe ku helbesta modern bi şikandina elîtîzma helbesta klasîk
و گشتی کرنا هنر نویساندنê ve ava bû. Min ji we re got gava ku xelkêj rêzê tev li wêjeyê bûn, hênû wêje bû wêjeyeke pêşketî û bû karekî popüler ku xelk tev lê bûn. Lêbelê di wêjeya klasîk de elîtîzmek heye. Ji ber ku pîvanên wê pir dijwar bûn. Heta yani digotin gava ku behsa helbestvanê mezin dikin, dibêjin ka gelo vî helbestvanî baş bikaraniye an na ka wezna arûzê baş bikaraniye an na ew jî behsa wê dikin. Bibûrin. Bibûrin. Îja ez ê di vî warî de bibûrin derî diket ez çûm mecbûr bam bi derî vekir. Gava ku mirov van xalên ku min gotin bîne serhevdû hingê mirov êdî dizane ku wêje êdî ne tenê karê cambazên rist û hevokan bû. Ji ber ku helbest vî waneyê. Yani ez piştekî bi awayekî îronîk dibêjim ne karê cambazên rist û hevokan bû. Lê ev ne tenê çavderiyek kemin ya îronîk e. Ev em ê bi dûre bibînin Osman Sebrî xwe di hawarê de vêyekê dinivîsîne. Dibêje kar ne tenê ew e ku hema mirov du peyval hevdû swar bike û navekî qirasel binivîsîne. Em ê bibînin ku karê wêjeyî êdî dakir. Qada gelî êdî kesên mîna min û we yên ji rêzê jî karî bû wêje binivîsan daya. Ne tenê kesên arîstokrat bûn ya jî zarokên began bûn ya jî medreseyan derketibûn. Na, karê her kesî bûye. Çima? Ji ber ku pîvanên zehmet, pîvanên tund hate şikandin êdî. Ew wezn û kafiyeyê ku me behs dikirin yani vaniyek ew zagonên tund hatun guhertin û berhemdariyeke zimanî ya şidandî hat terikandin û ew bi sînorkirina ya derdoreke elîtîst ve êdî ji holê rabû. Vêyekê kir ku wêje sînorê xwe fireh bike. Lewre heta hawarê kovar û rojnameyên Kurdî her bi desthilatdariya Osmanî re dipeyivîn weke ku min got. Lêv hawarê re êdî kovar rast rast bi xwendevanê Kurd re dipeyivî. Û navika xwe ji desthilatdariya Osmanî an jî ji desthilatdariya Tirkî bi temamî birî bû. Sürginiya kovarê belkî ji bo wê derfeteke kêrhatî bû. Şima ji ber ku ji dervê sînorê wan bû ned bin destê wan de bû. Yani ji zexta wan nedirsiya. Fransî Sûrî bûn, İngiliz Iraqî bûn. Osmanî û Türk makarî çi bikin? Ji birî du rûpelên Fransiyên mecbûrî ku min behs kir, kovar tenê ji aliyê Kurda ve ji bo Kurdan û bi zimanê Kurdan ve de hat çapkirin. Gelek kes bi şaşî bawer dikin ku kovara hawarê tenê kurmancî bû? Na. Kovara hawarê hem bi kurmancî hem bi soranî berhemdane û ji bo gelek kesê ku haywan jê tune ez bibêjim yekem gotara ku li ser zaraveyê Zazakî dîrokê de hatiye çapkirin dîsa kovara hawarê de ji alî Celalettin Bedirxan ve hatiye çapkirin. Hingê dê ne xelet be ku mirov kovara hawarê weke kovareke antîkolonyalîst binav bike. Lewre wê ji redkirina zimanê serdest dest bi xebatê kiriye û bi karanîna zimanê bi dest weke pîvana nasnameya xwe daniye. Hawar heger em bibêjin kovara hawarê hina agahiyên serekez bi bîra ve bînin di kovarê de bi kiştî 69 çîrokên pexşanî hatine nivîsandin. Teva helbestên pexşanî hejmara helbestan bi kiştî 171 ke. Ji ber ku navan de helbestên klasîk jî hene, helbestên pexşanî jî hene, mesela helbestên Melayek Zîrî jî hene, min ew hemû hesibandine. 171 ke. Helbestvanê Mîna Qedrîcan û Cegerxwîn û Osman Sebrî û Kamuran Bedirxan û Celalettin Bedirxan herî zêde berhemdane û bêguman nîşana serkeftina kovara hawarê jî ev camî temsîl dikin. Poetîkayeke hawarê hebû. Hawar ne tenê ew bû ku hema rabin bi Kurdî helbesta binivîsin de kamê wezn û qafiyeyê bavêjin. Na. Ji xwe ber nediçûn. Bi zanebûnî tev digeriyan. Osman Sebrî weke ku min got di gotareke xwe ya bi navê Gazîn û Gilî de di hejmara hawarê ya çardan de hatiye çapkirin ev gotar. Tê de balê dikişîne ser helbestên tewşomewşo. Ana gelek kes karin bibêjin ya ma şêwaza Birahîm Sêdo gelekî tûj ya ama henekê xwe bi tişta dike. Hûn dibînin ne yekem ne ezim. Osman Sebrî jî gotiye ev çi helbestên tewşomewşo ne hûn dinivîsînin. û wiha behsa wan dike. Ev tiştê ku min bi zer nivîsandine peyvî wîne. Dibêje hema çend pirsên bêmana didin berhev û navekî dûdirêj dibin diçikînin, daçikînin. û jê re dibêjin helbest. Osman Sebrî dibe gotara xwe de taybetmendiyên helbesta baş şîrove nake. Lêbelên nîşanekê dide û ev nîşan ji bo me dibe referansa gelekî xurt. Tê de dibêje
ایدی دف گوتنین توش بردن حالا جاره که الکواری بیانی هم ازکن هلبزوان دورا خو رخ ندکه جبر کدی بجو و خیر الاو و دای پی رسته و قاعده و پیوان هلبستا 100 سال بری بالا خو بدن اوروبیا هلبس گوهری دنیا گوهری دی اون هی هلبسته 200 سال بری دریسی هنگه رئیس کرنا چند گوتنین لی پی هف کو کافیت نواونده هبه ایدی دیوه که هلبست نهاده پجراندن که اف یکم قاعده یا پویتیکای هواری میزکرنال کوارین بیانیان و خوندنا هلبستا فرانسی جبو نویسکارین هواری تایبتمندیا سرکه ام تیده گلک ادابتاسیون هم دبینید هواری ده جه هلبستا فرانسی نه میناج ویکتور هوگو جه بودلر جه لامنی که وی خواه ادابتاسیون و ورگیری زمانی کواری به تمامی بر به زمانی که کور و بریش برکو پیشی او هلبس خوندنه و خواستنه عینی تشتی نوک ورگر لعینی تشتی کردیش نو و بنویسینین که او نابه ورگر دبا ادابتاسیون جبرویه که جرادت بدخان جرادت گود ادابتاسیون شخوب دوره امهن چروکن ادابتکری جی به تایبتیت کوار روناهی ده دبینیم چروکن پولیسیه که از سنوان خبت لیمه پاش روژه که خواته کنده زی جوارا نشان بدیم تشتیم پر عجب دیدنه چروکن به شکل شارلوک هولمز به شکلی که ادگار آلن پو دنویساند او چروکن پولیسیه ین که ام بیجن یاجی وک آگاتا کریستی دنویساند چروکن که قاتل تدهنه و خوفت شیرین و فلان بوان و ددکتیفک دیده پیدا کرنا قاتلان دوی آوایی جرادت بدخان چروک نویساندنه لیجبر که ناو بنی ننویساندیه ام نزانم بیش کوار گرتیه لی او چروک تین ناس کرن پاش درس کدنده از جوارا بحث بکن ایجا ev adaptasyon naskirina wêjeya biyanî bûye sebeb ku Celadet Bedirxan jî bikare zimanê ku divan berheman de bikartîne biçekî kurtir bibe. Di hejmara çel û nihan de helbesteke Osman Sebrî ya pexşanî heye. Navê wê li pêşberî yarê ye. Mesîhîbûna hezkiriyê her bi Mesîh bi xwe vegirî de lewre evînê ew ji mirinê rizgar kiriye. Hûn dizanin yek ji mucîzeyên ku Pêxember İsa dikir ew bû ku miriyan rake. ونظن جبوك مروف بيخمر دي مروف تشناوكه يا عيسى قضى بحساوي الكل بيجي للسر عافيد مشيا سقط راح ذكرن ومري را ذكرن سرلنغان جبر وياك وجبر بيتها بيت من ديار ديروكا عيسى عثمان سبري دياره بحثا حسكريه كمسيحي ذكا وهذا بيجي اري تشقاس كنت مسيح بيجي حملت مسيحي از الشعبين تدا كانيا جيني دبينم هجر تبخون نجيم بيجي تقصد فهرشته یا جینی اون دیبینیم که فدری دو که هر کل پی هواتی نویساندن لی هلبستون ایدی نبرستبونه تی نویساندن کسی که استران مالدورور یه لوترمون خونده بون فرانسیجل بین لوترمون خونده بون مثلا گلود کارم ببیجیم که او پخشان آن هلبسته زمان هلبست کی جبو چی ایروش دویجه هم مدرن تیب کارانیم جبر که هلبست نتنه ایدی برسته هم تی نویساندن هلبست بالبيوان تنویساندن بالدنگان تنویساندن بالريتم والميلوديا نافا بي وهافو كان تنویساندن كو كسي كو مثلا جبرويه كو يكو ديروكا ادبيات تنويسين تم دبيجين كو ينكو هلبست هاتنه پخشان جي باشتر بكارتين چوا جبر كو دزانن بيوان وهافو كان بكاربين هون دبينو كو دبيدريده عثمان سبريجي بهوستتيه كخرد هلبست بكارانيه لبلي بجلبه پخشان نویسانديه کامبوران بدرخان جی هر ده هجبارا ششه ده نمونه هلوستا پخشانی دابو و همان استیاری به هلوستا ولد حزیه و راوه کریه کون به حمود زانن بجه از دل کتیمه لگاوا از جیره ده بیجیم که از حجوه دکم بلاج من باور مبه لی ولاتی من ولاتی دیو باوی من ولاتی کالو کالکی من ولاتی من شیرین گاوا اشتره ده بیجیم که حشته دکم جمن باور به کون زانن یک جیش پیوانین هلوستی اوه که دوباره کرنا هستان خوراتینه هن هلبستن کلاسیکین وها هبون کو جارنا رستیا بیتا پیشیا خویا داوین دوباره دکر د بیتا دنده دی سرادشته دا کو پیو دوام که یاجی بیجن رستیا چارینه که یا داوین رادشته چارینا دویم بویر رسته دست پی دکر دا کو بیجه کو هفتو گری داینه لیدر اون بیجن پیوین ولات چاوا هاتنه دوباره کرن اون بیجن اون بینیم به چاوا بیجه گواج جره بیجن بلاجمن باور مبه لی ولات من گواج تر بیجن تجمن باور بکه ev dubare kırıcı disa zamanı helbeste diparize lebeli hundilini ku pekşane hatiye nivîsandin. Di mijara nûjeniya helbestê de ciyê qedrîcan cuda ye. Lewre wî ew zamanê helbestî tibbi karaniye. Di çirokê wî de jî wiha ye.
نویساوی یا یکم بناوی هاور هبه گازیل دویه که بحثا کلجانا درکتنا به کوباره بکه جوشا دلی هلبسفین جی ده ترجیح رسته و ریتماوان را دیده درش. بله اف زمانی خورد نشان داده که ایدی دما چروکا فوادی تمو لدومایه. لورا نویسکار بندستیه به زمانه که وهاوه ده شایسینه که ستران لوترمونتینی بیرام روف. وها بحث که ایدی هاور درکتیه و روشنبیریا کردی شخوره هیویه کنو پیدا کریه وکه چرایه که لیده نوه. یعنی بجه هاور هبه گازیل دویه وها بحث که زمانی ویجی اوه شفکتاری چاف چاوان نابینه قشا عرده وکه ویزانان لنگه منه خواست بره بایر رش جارنام دکوه گوه حکیمین و ده ایدن را در دکوه قد نزانم لکمه هینا خوب لیخستنا گوپال لعرده دزانم اف چند روز و شوه بوی آوائی دچم داوی نای جوالاته برف و باگر خلاص نابم بله ای شف جی وکه هر شف تاریه برف و باگر جا آواکی لمن ده ساره دجمدم توشه لوین دمن ده نما دنج من در نای نورمال پخشانه که لگاوان لید نرن بکارانینا متافوران او سمبولیزما که تیده حتیه بکارانین روشا کردن و به دستیاوان نشان ده اف زمانی که ده پخشانه قدرجان ده هم دبینیم ده هلبستیوی ده جی با آوائه کی خورتر حتیه بکارانین چوینو حاتنا دوی چورو که ده چوینو حاتنا نواد دما کرن و یا نو ده کتوبه تمثیل درونیا نویسکر ده همان دمیده درونیا همو اندامین هیاماویه که نونرین یکم پیلا سرگونیا روشنبیریا کردی بود. دوبه که چون هاتنا نوا دمیده که فلاش بک لسر هاتنا آوا کرن ام همان فلاش بک هم بدورت رومان محمد توسون داشته بینیم فلاش بک لسر هاتنا آوا کرن با آوائه که خوزایی وش خبر لگرینا ناسنامه که به بلکه دچوته جبو که نویسکاری که جبو وی نویسکاری که دنوا دو مکانین جدا ده آسیمای حس کرنا ورد لی دبارا بیریا ورد یا لسرگنیه که کرداهی او روش ناس نکربو او یکم نفش بو که افتش ناس کرد. لبالی قدرجان بوی زمانی هستیار و نوستالژیک که تو چروکی خود بکارانیه هر وها هیمین هلبستا خویا نو جداتینه. او نمونهین که مد زمانی پخشانه دادید او نزیکی هلبستی کلیه. دو کوورا روناهیه ده هجمار 26 ده او هلبستان افدار یاد ناوی ریا تزه بوی دای نویساندن که دیسا به همان پیوان و ریتمه و هاتیا باکر. قدرجان دوی هلبستی ده به کارانینا تشه هلبستا کلاسیک دشکینه. هلبستی که رستل پی هفبن یا جی رسته یک دریج رسته یک کرد فلان بیوان او ایدیش کست ام بحثاتش تکیدن دکن. جبر که لأوروبا یک جلبه کدنی هلبستی هبو که به طایبتی با اپولینر تناس کرن هلبسته که شکلی آواد کرن. هلبست وکه صورت نشان دادن. یعنی اف اکولا که ده هلبستا فرانسی ده هبو وکه بسکادن بحث کرد بخوندنا هلبستا فرانسی و کت نوا ادبیاتا کردشی. جبرویه که قدرجان رادبه و ترزید جربینه و وی قالبه کم دشکینه شکل وینه هلبستا دیتباری ایدی شخوره دا آفرینه هر وها بکارانینا خالبندیه که وها کنیشان دکو ایدی هلبستا گره که بزبانه می ایلو وها دکن اما بینوکان و خالان و سه خالان لپیهف لگوری که خوب کارتین جانا تفهمنا که چما لیوی وها بکارانیه که هر تشتاوی بمعنیه بکارانینا خالبندیه که نفس و ریتما خوندنی بره بده بجی ایدی قدبریه که تقز به هلبستا کلاسیک را آواد که اوه او هلبستاوی یا نافدار بالا خو باش بدونی پارچه یک لوره لیبلی رسته نوی کرتن هنجیجه دریجن دورده صورت اکیداتینه برمه او پردهیا رش تاریک و جشوین رش دیاری من جروی خو کشاند لبر چاوی خو چراند و آوید پاش ست چیایی نوا 1000 دریایی من گمارا گوه خو بزمزمه که 9 ششت و میکروب جانه خو به درمانه که 9 کشت اف خالبندی آوی وی ریل برو ودکه که هون هموجی به همان آوایی بخوی جبرکو عشرتی داتی نوا دبن و هجمارا 26 یا کوور روناهیه ده دبیجه شام 25 944 اف تاریخ گلکی گرینگه 20 کدن از اللي بقى قال لك كس مينا دلاور زنجي وهروها دلاور زنجي برتوكت نویساندیه قدرجان
و ژیان و بەرهەم و هونەراوی وەک ئاواکرێ یەکەم هەلبەستا کوردی یا سەربەست بەحساوی دکە پرتو بخۆ سەر قەدرجانە دلەوەر زەنگینی ئینسانیە هەروەها کۆنەی ڕەژی دناودە گەلێک مەقالەی ویستر هەنە پشتا خۆ دەسپێرن نرخاندنەکە ئەدیب نادر یا 1994 کورد کۆڤەرە مەتین de ئەو نرخاندن کردبوو کۆڤەرە مەتین کۆڤەرە پێشمەرگەیان بوو چیە چاپتو بوو پشت نۆدی یەکەدا کەت باژێر di کۆڤەرە مەتین de çap kiribû vê helbesta qedrîcan weke yekem helbesta Kurdî ya serbest binav dikin van kesan hemûyan jî pişta xwe Spartiye yani Edîb Nadir jî nav de pişta xwe Spartiye agahiyeke wiha ku di tarîxa edebiyata Kurdî ya qenatê Kurdo de heye destpêka dersê de behs kir lêbelê diya me di vê çavderiyê de tevliheviyek heye lewre berî wê jî helbesta serbest hebû helbesta bilûra min ku me ev destpê destpê kir di sala 1941 de hatiye çap kir lê ji ber ku xwediyê wê tunebû kesî ew weke yekem helbest nehesiband û helbesta qedrîcan hesiband lê sebebeke din ya vê xeletiyê heye ez ê nîşanîyorum ev helbest a ku yekem helbesta Kurdî pardon yekem helbesta Kurdî ya serbest e bilûra min ji alê Celadet Bedirxan ve bi navê Sêdayê Gerok hatiye çapkirin 1941 de di kovera hawarê de ye hûn dizanin hemû lezî bi lezgîn ji we re bixwînim ji ber ku dengê min nemîne ye ciwan hacî xweş e dibêje bilûra min a şîrîn tu sariya sibehê û hungira êvarê de hevalê bêhevalan destbirayê şivan û dilketiyanî dengê te hêstirên dilên xemgiran silava ji hevbeqetiyan girîn û zarîna dilketiyan tîne bîra min bilûra min tuyî xemrevîna terkeserên dunyayê qet guman tê de nîne ku surginî li her wiha bi destiya welatê Kurdan dilê helbestfên tenêktir dikir hingê wî jî stara xwe di zimanê xwe de didît di wêjeya wî de didît Celadet Bedirxan di çîrokê xwe de heman hestiyarî xemxuriya zimanî kiriye û bûye şet û boxuyandî Kurdî ew çîrokawiya navdar gazinda xencera min ew çîrokawiya din şêraniya zimanê Kurdmancî ku dibêje hemû ziman hene lêbelê yê min hemû ziman bihîstin lê yê ku dibêje çi fêde ew kesê ku bi Almanî û İngilîzî û Fransî û Erebî û Rûsî dipeyivin çi fêde Kurdî nizanin Celadet jê re dibêje ma Kurdî zanî bûneyê çi bûya dibêje heger bi Kurdî zanî bûna ew ê qet bi zimanekê din nepeyiviyana ji ber ku Kurdî ew qas şêrîn e ku yê ku wî zimanî zanibe nikare bi zimanekê din bipeyive ew çîrok weke sembola xwedbûna zimanê Kurdî ye wî bi vî awayî bandor li temamê nifşekî û milletekî kir ku îroj weke mîrê zimanê Kurdî tênazkirin lê ew mîrê wêjeya Kurdî ye jî ya ku zimanê hawarê ew çend xurt kir bêşik êşa vî rewşenbîrî Kurd bû weke encam weke ku me di nazkirin û nirxandina Ehmedê Xanî de jî hin rexne li warê nivîsandina mêjûya wêjeya Kurdî girtibûn ji ber ku gavak em behsa Ehmedê Xanî dikin em tim dibêjin her kes ama behsa ew dîbaceya wî dike û behsa mafê Kurdan dike û yan jî bi awayê tesawufî behs dikin dibêje Ehmedê Xanî buha destpêkiriye gotiye sernameyê nameyê Allah bênavî wî ne temam e wallah tamam lê Ehmedê Xanî romanek nivîsand kê behsa vê romanê kir pir kêm lêkolîn mixabin ser romana Ehmedê Xanî me muzîn wê romana manzûm hatiye nivîsandin wiha diyar e ku li hemû mêjûya wêjeya me divê guman lêkolîn were kirin da ku mêjûyeke wêjeyî ya têkûz were nivîsandin ez ê çîroka qenatê Kurdo û qedrîcan niha ji we re bibêjim ji bo nivîsandina mêjûyeke wêjeyî ya Kurdî nazkirineke berfireh ya mêjûya wêjeya Ewropî û her wiha mêjûya wêjeya zimanên cîran divê li cem mirov hebe ji bo nivîsandina mêjûya wêjeyî ya Kurdî nazkirineke mêjûya siyasî ya Kurdan û her wiha nazkirineke berfireh ya kesayetî û weşanên rêxistinî yên Kurd jî divê hebe ji ber ku gelek caran weşanên Kurdî û wêjeya Kurdî bin banê rêxistin û îdeolojiyan de çûne hûn wan rêxistin û îdeolojiyan kesayetî wan nas nekin hûn ê çawa zanibin mesela hûn zanin çawa navê Bişarê Sekman derxist ez çûm di hokê me pirsî me got kesên ku salê çilî de bi Kurdî tiştek nivîsan dibin te qez di derekê de ne komeleyekê de ne nava civakê de ne nava partiyekê de ne rêxistinekê de ne min pirsî ku kesekî navê Bişarê Sekman tune ye nava dîrokê de û madem tune ye û madem zimanî û dişibe zimanê Celadet Bedirxan û madem Celadet Bedirxan jî çîrokên mîtolojîk yên ser Yunanîstana kevn nivîsandine wek çîrokên Antonio Klopedra û Richardê Şardil û Şûşeya Dilan û madem Bişarê Sekman jî aynî babetan hildibijêre hingê Bişarê Sekman ev kesê ku kes nizane wekî ye Celadet Bedirxan e xapandineke wî ye erêl binûye nivîsandiye duhok
لبلي وي حيلة كريه خلق باندنا بي داكو بدا باور كرين كو قلك نفس كان بكردي نفسي كو هم جبو كردان بو هم جبو فرنسيان بو جبو بيجي بنن قلك كسبي كوفاري حزدكن جدر فجي نفس تنش كوفارا مره حيلة هم بيزان مجو شانغري كريه مرود كاره قال حيلين وهاب جبو نویساندنا میجویا که وجهی پیدا کردن و نرخاندنا چافکانی نویسکی اساسه. لیمدید که حتی دمک نیز جی کوواره کمینه هواره هی به هرگلی نهاتو بخوندن و نرخاندن. یعنی اگر بریم به هرگلی باهاته خوندن چما 2007 من رابویا لسر خوات جادت بدخان لیکولینک بکرایه که گلک تگیشترین سر جادت بدخان دی پی باهاتنا گوارد. دیگه معنی که هرگلی یعنی هر کس هواره زانه لی هر کسی نخوندیه. باش بزنن قال لك كسيك الجامعه بحثها هواري لكن بلوفين يعني بلوفين ادبيات جوار لكن بلوفين ديروك جوار لكن قال لك كسان هوارنا خونديه حمو برسكري كان جوري جبرنا بنا پرورده یا كردين جبر قوات بستان هبن هنگي هوار جي دي بين اسكرين امي خوندكاران خوندوانان جي تشويق بكن داكو بچون هواري بخون دي امتحانات دي جوان بپرسين دازمونان ده هنگي مجبور بخونين ناس بكن ولسر خباتان بكن مروف دكارش چد مينا كام بده چیروکا فوادی تمو و پیس عبدالرحیم رحمیه هکاری به متودا کاملیه زمانی و وگوتینی ود نهاتنه نرخاندن. اونجان ایه کم فکر از بود. لیبلی وکه برهمین کردانیه و به متود نایف هاتنه نرخاندن. متود نویسینا میجویا ویجی تیده نهاتنه بکارانه. لسر الفابین کردی و لسر یکم رومان آن یکم چیروکا کردی آن یکم هلبستا سربست هنی قاشنه. وندی بیم هیپوتزامن جداه از رومانا عربي شمو شواني كرمانجا وكا يكم رومان نحسبيني از هلبستا قدريجان وكا يكم هلبستا سربسي نحسبيني لحمود يروكا وجايا كردي وكا يكم رومان بحثا عربي شمو دكا وكا يكم هلبستا سربس بحثا قدريجان دكا لأز وها قبلناك جبك الجوري من هردو آگاهي شاشن لورا هر آگاهي وكا آگاهي بيروز هاتنا ديتن إجا برسكري كامل جواكا كردي أبا قد بالسبتيسيزم ونا هاتنا نرخاندن گمان جی نکرنه جبرویه کن من ناوی متودا خود کریه گمان متن و چافکانی اساسن نه آگاهی ورگرتی گله کسی یکی گوتیه قدری جان یکی بن وزوانی سربسته ایدن حمویان دوباره کنه لاو هیدی بابو کاتشته کدن هیه هنگی پروبلم دور ده او نبونا گمانی و پرسیار کرنا سپتیسیزم امجرات بیشن جه 88 دیویسکارین کوواره 33 ناف قد ناوین جرادت بدرخان بون و کسین مینا بشار سگمان و سیدای گروک بزلالی ندهات الناس کرن ما سبباوی و دلیلاوی نشان دا با آگاهی لزگین و میجوهات یعنی ساندن تحلیل متنان و دوران جی پیرا پیوسته من نشان دا به چه دورین وجه کردی ذهبن لیکولین سر میجویا وجه کردی وقت مینا کیا کرمانجی حتی نها لیکولین ناساندنه نه تری ناس کرن انتولوژی نه لیکولین که وجه نات یکرنی بهتر دشبن انتولوژیان لی ناشبن چالاکیه که نویساندنا میجویا کردی که افجی بسری خود به پرسکریه کرد. هنگی اجازه جواره به من ویاوی خلاص کرد از جواره بحثات چیروکا قدریجان و عرب شمو بکن. هنزارن سالا 56 ده پارتیا کمونیست یا سوری گله که به باندورا پارتیا کمونیست یا روسیه ده بود. هنگی گروه که خواندکار گروه جوانان دشینن روسیایه چون که تبل چالاکیان ببین چه تبل برنامه‌ام ببین خب پرورده بکن یعنی پرورده یا ایدئولوژیک بستیم دشینو بداری قدریجان جی بوی گروه برات چه طبیعی قناته کردو که پروفسوری که مزنه جی نکار بینی قاش کرن پید حسه که کل هاتنه دچه دیتناوان او خوب بحث که د تاریخ ادبیات کرده بحث که دچه دیتناوان لید نرک خورتک ناوان ده قدریجان دفتر بخورانیه دوی دفتر ده هلبست هنه قدریجان دفتر هلبست خواه ده ما مستق قناتی کردو لستر وی هلبستا قدریجان ده تاریخ ادبیات کرده دنویسی نکو وی اف هلبست سال 1936 دنویسانیه لیبلی وکا کو وفهم کر دوی هلبست دیویجه من گمارا گوهی خواه با آوه که نو ششت من میکروبین جانی خواه به آوه که نو به درمانه که نو کشت بحثا ایدئولوژی دکه یعنی قدریجان ایدئولوژی کمونیست لیبلی کسی که قدریجان ناس کرنه باش پیزان بری سال 1944 های قدریجانش کمونیسم تو نبود پشتی که شرع جهانی یه دویم خلاص دبه قدریجان تکلیف کمونیست را چه دبه هنگی پشتی ویه که مروف دکاره بحثا فکرین کمونیستی بکه
çima beriwe helbesteke qedrîcan ya ser sembolên komünîzmê sembolên îdeolojîk tune bûn gelo mirov kare bifikire ku qenatê Kurdî xweşaş kiribe sala wê ne 1936 be lê weke ku di kovara ronahiyê de hatiye nivîsandin 1945 be ez ji we re bêjim belê qenatê Kurdî xweşaş kiriye ew qasî eşkere ye diviya yekî rabûya bigote heyran bese qenatê Kurdo şaş e xweşaş kiriye normal e profesörekî mezin e lê xweşaş kiriye aynî mîna yekem romanbûna romana erebê şemo heta ku hûn nizanibin bê roman çi ye roman tenê pexşanê nayê nivîsandin hûn nikarin fehm bikin ku yekem romana Kurdî yan Memûzîne Ehmedê Xanî ye yan jî Zembîlfiroşa Feqî Teyran e yan jî gelek destanên din gelek mesnewiyên din ku wê devrê hatine nivîsandin ku Feqî Teyran jî nivîsandî Melayê Batê jî nivîsandî ev hemû romanin ji xwe hingê roman ji bo we çi ye tenê pexşan e hingê romanên Alfred Jelinek ku xelata Nobelê stendiye divê bên betalkirin romana Korbak McCarthy ku xelata romanê ya Pulitzer stendiye divê bên betalkirin ya xela ji wan bê stendin ji ber ku ev romannivîs bi helbeskî dinivîsî hingê êdî mirov nikare romanê pexşanê de bisînor bike ew têgihiştina klasîk dot dersa mamoste me Tengezar Marinî de me behs kir me got ew têgihiştina klasîk ya wêjeyê êdî hatiye terkandin lê em lê dimerin ku di dewra me de em hê bi wê têgihiştina klasîk ya lêkolîneriyê ve dîroka edebiyata Kurdî dinivîsîn çi ye yanî erebê şemo yekem roman be çi ye şivanê kurmanca û ne yekem roman be çi ye ev divir de tiştekî naye naguherîne ji ber ku çîrokên dirêj berê jî Kurdî de hatine nivîsandin û hatine çapkirin jî hingê divê mirov mêjûya wêjeya Kurdî dîroka wêjeya Kurdî ji nû ve binirxîne hevalê ja vî awayî min saatek xwe temam kir heta saat û 10 deqa ez peyvîm hêvî dikim min serê we neyêşandibe ez dersa xwe vî awayî dawî dikim êdî hevalên din ku bixwazin tişta bibêjin heta ku destê xwe rakin way mamoste Zahîr Ertekîn destê xwe rakiriye heta ku destê xwe rakin ez ê lê firsa binirim mamoste Tengezar dibêje helbesta texteqiya Kamîran sî û du duan de berhevka Doktor Kamîran bi navê Dilê Kurê min li Şamê hatiye çapkirin tê ji me re behs bike nizanim ayê min jê tune ye baz biyan dibêje em baş dizanin ku wêjeya Kurdî ya devkî xurtire ji ya nivîskî erê divê dersê de ez behsa wêjeya devkî nakim derseke din de ez ê girêdana wêjeya devkî û wêjeya nivîskî bikim gelo baweriya we wêjeya devkî ji sedî çend derbasî nivîsînê bûye û derbarê wêjeya devkî de dîrokeke diyar heye ku em jê dest pê bikin ez ê dersalin de behsa vê babetê bikim îja ez ê dorê bidim mamoste Zahîr Ertekîn ji zanîngeha Çewlikê ye berpirsê beşê Kurdî ez bawerim heger ji neşaş bin mamoste kerem bike tu xêr hatî Mamoste gelek spas mala tava xweşte razî be ser çavê ser serên destxweş bi rastî min serî heta binî bi baldarî min godarî kir dersên din hin cara em binîvî hin şêrên ji dawî me godarî dikir lê veya maşallah xweş derbas bû spas gelek spas dikim dubare ji bo zanîngeha online jî bi rastî ev miraseke girîng e ji bo Kurdolojiyê ji me re dimîne ez divê baweriyê de me ez pir zêde dirêj nekim mamoste İbrahîm ez dixwazim du pirs û nîv du nîv min hene ez vana bêjim ji mamostê xwe re weke ku te jî navê pirtûkê guman daniye du guman û nîv gumanê min heye ez ê wana ji te re bêjim înşallah em ê li bersîva wan godarî bikin yek jê mamoste li ser yekem helbesta serbest ya modern ya Kurdî ku te got ya Celadet Alî Bedirxan e li ser vê meselê ez dixwazim veya bipirsim gelo destpêka helbesta serbest û destpêka edebiyata nûjen a Kurdî yani destpêka helbesta serbest a Kurdî û destpêka edebiyata nûjen a Kurdî gelo ji hev cuda ye eger ku ji hev cuda be divê em edebiyata nûjen yani ku we jî bi hawarê dest pê kir efwen we bi Kurdistanê dest pê kir îja wan mamosteyên ya ji wan lêkolînerên ku
ادبیاتا مدرن آ کردی به هلبستا خاک جزیر و بوتانیا حجی قادر دست پی دکن که دبیجن ده سال 1881 ده خودی گراوی هاتیه نویساندن اما ویا لکود دینن او یک یا دودیا به همان پرسیده هلبستین ست سالا بیستان لستنبول که جو علیه عبدالرحیم رحمی حکاری و هاتیه نویساندن جی هن لیکولینر وان هلبستان جی یعنی هلبستین وی جی یعنی هلبستا وی جی وک دستپیکا هلبستا سربست آ کردی قبول دکن اما ویا چوا بنرخینن پرسامنا یکی بو ماموسته ابراهیم خوازی اگر فتبه زیاده جی بیجم یعنی اگر که هفال هبن از زیاده درجین برساخو بکه یعنی نقاشیم بالکش که برساخو بکه از دنیویسی مزیل بگشتی بسفام باشه ماموسته گلک سپاس دکم او کرونولوژیا کو دسپیک ده سر هفدو و دسپیکن ادبیاتا مدرن کردی چه کافکاسیا به چه دیاسپورا به چه باشور به چه امبیجن باکور به کو تکیلی دنا بناوان لتون و تاریخ جدا دسپیکرنه براستی او نرخاندنه که گلک بالکش بو امجل ور بی اوایی دمشینن و مسئله و 1898 به کردستان و دسپیکر و 1913 چیروکا فواد تمو و دیسا عبدالرحیم رحمی حکاری اواوی پشتوی هوار تقینه که بناو کر و هر وها هواره ده گلک هز سر هواره ده پیون اشتغلن او دکن فقط لیکولینن خورد هونج باش دزانن که یک جی جناب ویا لیکولینن پر خورد جی هنه که مرف دوی ضعیف وقتینه و بوان بخینه ایجاد هواره ده و فرق که هواره وها دست نشان کرد که اوجی بالکش بو یعنی هوار وقت دش کولونیال و دست نشان کرد براستی افراست اجبر که یکل استانبول هات بو نویساندن و چاپ کردن چه روزنامه چه نویس چه کوار اوانا دبن دستلاتداریا دولت کده وی کار دمشاندن هلبت حساب له پرستیجی هبو لما لگوری وجی ام دکارن بجن کو بدقت از بجم دنویساندن ایجا لما اف هوار بگلگ نویسی خو بگلگ نویسکاری خو بگلگ هلبس وانن خو به شورش که کردی بو موافقم کرد ایجا پرسامن دورد ابا مامسته اف نرخاندنه و حمود جیده بون گلو مثلا اف شورش کو هواری لشامی به دست خست 330 سال بری احمد خانجی وقتی گفته صافی شمران و خوار دردی که پشتا خود دا عربی و فارسی که وانا سردست بون و هر چهار برهمین که تقصد ام دسپیرن احمد خانی هر چهارشی بزانه بون به کردی نویسان یعنی اوا بنی قهوه اوا بنی آوه او تورتوک به ترکی جیده بجن که وی بخواه بزانه بون یعنی به انقصد که سوران دبیجن اف چکر گلو اف شورشا که احمد خانی دابو دست بکرین که همو زانستن اسلامی بکه کردی کرنا زانستن اسلامی یا جنبش به هر آوایی چه ادبیات چه زانستن جدا اف شورشا احمد خانی گلو تأثیر خو لسر اکول هواره هبو یا چخواز هبو یا یک جی اف پرسا تکلی ویا یا دودیا جی بگشتی مامسته وجهه کلاسیک وک رخنه که بچو دناو کوانه که از بیشم که دناو کردولوژی آنلاین ده یعنی بقناعت من هنا کی اف بش سانکی لوازمه یعنی نظام چما یعنی جهر علیه راسته از پسپورا دبینم و براستی گلیجی سودمندن یعنی از بشانازی جی لوان گوداری دکم لی کلاسیک سانکی لوازمه تابی بلکی هلبت برسیبا ویجی هبه یا جی درفت برسیبا ویجی درفت بجی از بینزانم از به بپرسم نت شواز اسلوب یعنی جی ام بجن عروض ندوی اوای نج علی شوازی و فقط جالی میراث از زمان و یعنی در بسبونا میراث از زمانه کی یعنی زمان کلاسیک به عالیه زمان مدرن یعنی ادبیات مدرن یا کردی وقتی که حتی دامازراندن گلو چخواز او توراث او میراث از زمان کلاسیک هل گرتیه یا جه سود برگرتیه و مسته گلک سپاس کم گلک سپاس مسته جا مالاتا هم بشتریات رجس به كيفاش جبر كنت ديما جزوبه هي اللي تجار نبو درفت كو من نقاشك وها وجي يمكن وديار هاي ما
ji hevdû heye û em li ser heman waran heman xeman heman tiştî dixwin malata ava berê her tiştî gava ku tu dibêjî yekem helbesta wêjeya Kurdî û destpêka edebiyata modern ez wan ji dû cuda dikim. Çima ji ber ku edebiyata modern ez ê weke çapkirina wêjeya Kurdî tehsibînim ji ber ku Kurdî êdî çapê de hate bikaranîn. Lê helbestê li ber xwe da yani helbesta klasîk gelekî li ber xwe da. Heta dewra Kurd Dawîn Terakî gazetesî jî tu jî Qasîm Kêmanî baş dizanî heta vê çaxê jî helbestên klasîk de hatin nivîsandin. Pir kêm celeb ceribandin hebûn û van ceribandinên ku em bêjin tiştekî nû dixwastin bînin ne dihatin qebûl kirin. Yani wek deradetî dihatin hesibandin. Ji xwe ew gazin da ku Osman Sevrî de hawarê de dike ji bo me delîl e ku dibêje êdî bes heye yani divê tiştekî din bikin. Îja dibin navê serbestiyê de tiştine wiha basî dinivîsandin ku bi rastî dûrê qalibê helbestê jî bû. Ji qalibekî helbestê heye bexşan jî be, riste jî be, bi arûz û kafiye jî be yani bi wezn û pîvan jî be dîsa jî helbestek e yani zimanekî şêwazekî helbestê heye Osman Sevrî dijî wê derdiket ku helbest wan taybetmendiyê xwe jî ji xwe bişo. Yani dijî wê derdiket. Yani got binin wayî kovarên Ewropî mesela dome behsa helbesta Polseran kir. Yani got lê binin li Ewropayê tiştine din heye em yan dibêjin gerek zêde pîvan be ew qalibên tund bikarbînin yan jî zêde berdîberdan be. Vî awayî jî nabe helbestek heye her ku mirov du gotina pê hevdû binivîsîn nabe polîtika danîn ew bû. Li gorî min wêjeya nûjen nivîsandina pexşanê bû çapkirina Kurdî bû. Lê pêşketina celeban ji destpêka wêjeyê piçekî ya ji destpêka wêjeya nûjen piçekî cudatir e. Elbet ew pirsek gelekî balkêş yani spas ji bo vê pirsezê bi dûre jî kurtir ser bifikirin. Lê destpêka wê gava yekem û pêşketina celeban herkep serê xwe piçekî derektir hat. Erê Kurdî hat çapkirin pexşan hat karanîn medît rojî Kurdê de jînê de jî gelek kesan bi pexşanî fikrê xwe û nîqaşên ser zimanî jî dikirin. Mesela têvîlat e ew Süleyman Yelî, Mesûd û Salih Bedirxan di kovara yekbûnê de kovara rojî Kurd de münaqeşeyan ser alfabeya Kurdî dikin bi Kurdî dikin bêyekê. Ew jî gelekî girîng e lêberê edebiyat pê nehat kirin. Pir kêm hat kirin. Te ji ber wê ez dibêjim celeb pêşketina celeban ez bawerim wê derektir be. Periyodîk nehat kirin, tradisyonek yani kevneşopiyeke nivîsandina berhemên wêjeyî nehat kirin. Li gorî min ew piçekî derengbûna wê jî gorî wê pêk hatiye lê mirov dikare paşê kurtir ser bifikire bala xwe baştir bide. Li gorî vê pirsatê ya gelekî makul mirov bêtir bala xwe bide weşanên wê dewrê belkî mirov agahiyên nû jê derxeyanî spas ji bo pirsê min nivîsand ew. Ya duyem li ser Abdurrahîm Rehmiyê Hekkarî wekî min got Abdurrahîm Rehmiyê Hekkarî posteyekî wihaye ku bi rastî min di wê dewrê de kêm dîtiye. Yani eşkere bêjî ber ku ez zanim ku tu jî edebiyata Tirkiya klasîk jî tu baş zanî. Abdulhaq Hamid Tarhan yek ji wan kesan bû ku heyranê pîremerd û Abdurrahîm Rehmiyê Hekkarî. Yani wiha bû ku ev kesana şaîr û edîbên ew qasî mezin bû ku tu zanî Abdurrahîm Rehmiyê Hekkarî li ber destê Bediüzzaman Saîd Nursî xwendiye heta hinkes dibêjin hevalî wî ye an hinkes dibêjin şagirtî wî ye. Lê ez dibêjim qê bêtir heval bû ji ber ku emrê wan û dewra wan jî kêm zêde nêzîk hevdûye lê heman temembûn nayê wê manî ku mirov nikare be şagirtî hevdû jî. Gelek şagirtê min hene de emrê min de ne. Yani ew jî tiştekî normal e. Lê zanenbûna wî ya edebiyat ya pir xurt bû. Ew bi karanîna wî ya zimanê Osmanî pir xurt e. Lê ev nayê wê manî ku tenê de Osmanî de xurt bû. Ji ber ku Kurdî baş nahatû karanîn hê û wî jî baş bi Kurdî kar neanî bû tenê xwe helbestê ve bisînor kir. Pirtûkeke ez dibêjim qey Rojer Hazim çap kiribû. Ew tê de gelek behsa helbestî wî dike. Nûbûn de helbestî wî de hene. Lê ji aliyê teşeyê ve Abdurrahîm Rehmiyê Hekkarî hê xwe ji helbesta klasîk ve zêde bi dûr nexistibû. Lê ez ne pispor helbesta klasîkim ku ez wan guherînî wî baştir nas bikim. Ji ber wê ez naxwazim vê meselê de zêde dakim kurayî ew kesê mamosteyên mîna cenabê te ne ku hûn dû warî de bêtir pisporin. Mesela carekê gava ku min kek Süleyman dît Süleyman kek Süleymanê me yê Nûbiharê min jê re got bigo ez benî hin tiştene em pê dizanin. Lê belê hin tiştene ji derveyî kapasîta me ye.
اريس بسبور زمان ادبيات كردي ما لأو بسبوريا مجي بسبوريا واركيه از نه بسپوری ادبیات کلاسیک جبرویه کو افکار کاری وای دیگه هوش برابر کنی کاری کو ام جی استفاده بکن دا کو ام جی لیزه ده بکن دوباره خود بکار بین یعنی دیوی واری در کوری من دیگه هفسنگیه یعنی هفسنگیه کما دنگیه کما و پیوندیه کما یا گشتیه به دا کو ام بکارن بلکی سیبروجی کمیسیونه که لجنه که آوا بکن و به هفره هرکس دوباره خود ام بکارن زانینا ادبیات کردی کورتور بکن ناسکرنا من یا سر هلبستا کلاسیک مخابن تاني يعني ابنائي معناك ازوان ناس ناكم ل درساكو از كارم سري بدم تاني سر احمدي خانيه جبركو السر احمدي خاني طيبتي خبتي ما وتزانمكو ليزنبرجي لسر ادبيات كلاسيك وسر ملاي باتي واحمدي خاني و تسريفه كرمانجي باش خبتي الفيدري بيشكشي كرن ل اورخناته حقه خبرته ادبيات كلاسيك زانینگاه کردی آنلاین ده بچه قص هاتی هشتن او جبرویه که ماموستین بسپورین ادبیات کردی کلاسیک مخابن تفل معنا بون غميوان تقدر تخمين غميوان ينجدا هنا يعني مش كان كسر نويسان او ناوي معناكم من الاحتياج بكم مفرداتاوي قافاكو ما مستعار رداني ما قلت في ادبيات كرديه كلاسيكيه به ما بيوندي بتن ما مستعار رداني كنت والناس دي كده يجبو كو نبس ارمانجا تشكيل كمي از فيديو نابي وانا بيجم اللي بدوره تو خوازي بكارن بتابتي جاتورا بيجن مجموعه نويسان جامعه برسمنا دامه او جي جبر تجربه من يبري كل تركيا هنا استخمين دكم بيجبر شي غماون يا سياسيه هي دترسم كم مرات كانت كي جبر كو نافي ابراهيم سيدو دانيال جام قال لك كسن وقت ديناميتك جبر جاميران فقير النوي السلافي جبرنا من فهم كر يعني جبركم من فهم كر غازن جوان نابه نحقيج الوان نابه وحقيم الوان تونه جبروا مخابن ادبيات كرديه كلاسيك الجمع بشكل كيم هاتشتن للتاني ازيد درسا خذ بحث احمد خاني وصورات مموزينه بكم يعني علي وجيبه ازي بحث احمد خاني بكم وبرسا كتايا دنهبو اوجي قالك بالكشه از در السر خبيتي بما مستر برسا قالوا باندورا خاني لسر نفشي ستالابستان روزنامه كردستان بدوره حتى بهواري بشي نفشا باندورا خاني سروانه بو اري بيجوما وبأوايك قال لك أشكره ومكرهاتي يعني جامير الخو مكرهاتنا أشكره دي بيجن سيداي أحمد خاني فرنسا علي وهاغوتيا وأم كردانية بيرور بويدس بيركن فيبا كردانية بيرور جي جلادت بدرخان دي بيجه ده هواري دي بيجه هرچند هواري هي فيبا يتمناي بيرامن من نقر المستامنين دي بيجه هرچند هواري ملكي كردي داني بيجي هي ميوه خاني بخداني بو جبر کو کردانیه بیرور بخانی و دست پیدا کرد. جرادت بدرخان وی پیوندی بجد هواره ده چاپ کریه. او جبوی آوایی که با آوای اشکال خود کرده و یک دیجی خود کرده. یه پیشین مختت متحد بدرخان ده هجمارا دویم یا روزنامه کردستانی ده لخود کرده. ده بجه ام مجبور وگرن احمد خانی. و حتی بانگه ده که ده بجه ورسیونه که نموزینه الجمن هیا از دخوازم و وکا پرتوک چاپ بکم هگر الجم وجه هبه ورسیونین دن جبركو دستيفيساب جمده هن بشين من ناين خوندن جي چونه جي كلام اخوره بگينن من ازوان بدن برهف داكو از پرتوكا كچاب بكم في سوزاخوات هجمارا دويم ده ل 21 سال شونده بكتينات 1919 ده گاواكل اسطنبول چابته به او شاخانه کو نموزين چابته یک جا اواکرن وی مختات من حرب الخانه كوج قضاء سياسي بچكي بخشيه جبركو عثمانية زيادة زختالي سر طبعا كاس دبيجن نخوش بو ام باش نزانن لبلي ام دبينن كو هيجي اكتيفه وباندورا ويل سر حمزه نوكسي ومندور سليم بقي اوين ديجي هي لبلي الباش فرده يدمينه خويا جبركو بشكي زيادة تشيبو و اف برسيكو تاغوت براسيجي برسين كلك بالكيشن سباس نمسته ام دكارم بدوره ديسا تفليبن وفاي البلها فارن اج جنابه ترى دبيجم يعني هاجر درفتن وإمكاني وهابن كو هون عالي ما بكن كو أم درسين أدبيات كردية كلاسيك زانينغا كردية أونلاين ده خرطر بكن سر چاوان سر ناوي أكيبا زانينغا كردية أونلاين وحموما مستيان كانوا بيجم كو أمي كيف خوش بن نتني أمي بلدنا أمي كيف خوش بن ولازمة يعني أمي زان لازمة اللي مخابن نفس بوريا منه يعني از نكرم تدي
کاری زانستی یا پیشین ئەوە کو تشتا ku zanebe li ser bisekine lê herî giring jî ew ku gava ku tiştekî nizanebe pêşî xwe min kur were ku wê nizane ez edebiyata Kurdiya klasîk baş nizanim tenê ji ber ku ez weke roman dihesibînim ez me Muzîna Ehmedê Xanî baş nas dikim û baş serxebitîme di derseke xwe de ji xwezê behsa wê bikim û ew Kurdaniya bîrewer ku bandora Ehmedê Xanî ya ser Bedirxaniyan ya ser heyama serê sed sala bîstan û Celadet Bedirxan û hawarê ew babeta derseke min e ji xwe dîroka Kurdaniya bîrewer ji çawa pêşket û çima Celadet Bedirxan xanî vegirî de weke pêşketina bêjin dengê berxwedêr yên edebiyata Kurdî de min ji xanî heta bi hawarê ve aniye di ji xwedtexwendiye di gumanê de jî heye lê dûra min ew piçekî berfirehtir kir ez serxebitîm spas dîsa ji bo beşdariya te mamoste hêvî dikim ku ev münaqeşe piçekî xurttir bibe paşî em bikarin têkilî xurttir bikin mala te ava dîsa mamoste tengezarê Marînî kerem ke ez binim. Eval baş, saat hoş. Rastî Ibrahim ez nizanim ez pirsnê te bidim yan ez tiştekî bêjim. Te du tiştek gelekî baş bû min rastî pêk anîn. Yek jî metod û ya dî vizyon. Yani te ne tenê metod got te vizyon jî got û çawa dikarî pêş bikevî û bi şêweyekî pir zanistî ji xwe ev ya giring e yani. Ev ya giring e eger ku ew heldû nebin yek nikarî edebiyatê pêş bixe. Birastî. Kekê zahir jî birastî hinek rê li ber min girt lê eger ku tu derfetê bidêm ez ê heme sê deqe tenê. Kerem ki mamoste. Baş. Pêşî peyva û wêje bi rastî ez dixwazim ku yek li ser hindekî mijûl bibe ez bi xwe wê peyvê nerast dibînim ji wîşe hatiye û peyva tora berê jî Kurd dibe awê ha çi bi toreya bê toreyan bi toreyan ew û tora edebiyat kartê bêhtir lîterîçer yanî bi kartê ez bawer dikim peyva tora gelekî rasttir ji peyva wêje. Ez bawer dikim ji bo ku têgeh û ew ji ber bi şêwê tu zanî wekû sosyolingwîstîk, psîşolingwîstîk û ew timam heta ku yekar bê termekî ava bike di termînolojiyê de. Ev xaleke, xala di dû jî te behsa Rahîmê Hekarî kir rastî di jînê de wî helbestê nûjen nivîsandine poetîzm di helbesta wî de heye belkî te behsa romana wa kir ku roman li helbesta ew poetîzm di romanê de heye ferq neqebîna poetîzmê de û helbestê de pir e bi rastî divê em vê tu jî mamosteyî mamosteyê me yê jî divê ferqekî gelekî divê em hey ji vê hebin ji vê meselê ji bo em her têgehekî di cihê wê de bikarbînin helbest tişteke helbestvanî tiştekî diye helbestvanî ferahtir e dikarê xişqandina zimêna ahengên hindirûna zihniyeta li pey tekst ku tê avakirin beşdariya anîna tiştê ne beşdar hewdû tu timam tiştî ji min çêtir jî zanî hewce wê nîne ez bibêjim bes min got ji ber ev têgeh sê çar cara hate bikaranîn من خست از بکم یادی te behsa edebiyatê wa kir ez pêşniyar dikim kekê Ibrahîm ez bawer dikim belkî te dîtibê belkî bilatînî jî lê ez pêşniyar dikim kelehên ava ku yek bixwînî yê Saîdê Reşî kelehên avayê Saîdê Reşî ji bo edebiyata Kurdî rast e ne pirtûka edebiyatê ye lê nivîskarên edeba Kurdî yên klasîk wa hemî jî bi belga û bi nivîsandin û ew بکار آنینا بویه لاتینی جی از باور دکم لیسه جی بلکی درست به لیکلهن آوا پرتوکا کپر هجایا ما مستسعی دیرشیا کو یک لسر ادبیاتا کردی بخویدی پرسك خلاصي من بلكي نقف بابتا لادبياتا كردي تبلو او اداك نفيسيجي هناك اللي تم بكارتي تاريخ ادبياتا كردي احمد خاني وهلا ملاي جزري يعني زانكي ل امدزانين يعني هالبسلانين وكو بيرشي حيران وكو داودي بن درمان وكو قتادي وكو بسجام او ده هزار وشستو دوا ده نویساندنی واهن نویسانی واد داوی د جناوی واد بندیا یعنی اگر تو شوی فقيه طيرا بخو ببینی تقلکی ببینی فقيه طيرا تا چرا ده د ادبیات ازیدیا ده ادبیات اولی البستا اولیجی يعني يك بيد حسيكو هالبستانونا تبحثا ديرا داوي جه هالبستيكر ودست بيكاوي او بخوا جه براستي جوي قناغا صلاح هزاري واتي
ياكو يا شيخ فخري برايش دي يا إيزيديا يا أفتي يعني أجر تقولوا بيت السباقايا ببيني أفيا بس جام شيخ فخري آديا كو هزارو دصلو هشتيا أو بيرشي حيرانو أو ده هزارو حتى هزارو صدو شيستينا يعني هل بسواني شيخ يعني شيخ آدينا أو جي يعني هم يكاري وكو نوجانية جيتك بكي ادبیاتا کوردی براستی دسترانی د جنوجنیته ده يعني او شويه وكو مسنويه فارسي وعربيه عروضه وخليلي فراهيدي ونينا تيدا بس بهورتكم تركيا كفن جيبوا او يا كردي تيدا نينا كنت بحسي هل بس فقيه طيران تبيد حسي جارنا وزنه ترازويه درد كبي شيخ صنعان عبد بصيص شيخ صنعان يعني يك بيد حسيك وتشتكي نوتي ده اف هيلا كديفا من بحثات لي كوري منك من بخاد برتوكابر هروكن هل بس كردي روج افاي كردستان دا كوري زاد محمد شيخ نبيسانبو هنجي مؤيد طيب جمن خست بهزار دواج من خسكو اسبيش قوت نكي بيج براسي نبينا روجكي تاني دا قوتن بيش قوت نكي بيج من بيش قوتن هم تشركي دا نبيسان لي دويدي دا دەستپێکە ئەدەبیاتە کوردی تەگوتیە بەحسا قەدریجانکێ نەخێر ئەمیە نویسکاری ڕۆژ ئاواوە بژن ئەم بەحسا ئەکۆلا هاوارێ وەکو پێشخستنە هەلبەستا کوردی ئەم تەنێ قەدریجان نابێژم يعني من اشترقوا هالبستات طقطق يا مير دكتور كاميران بدر خان من بخل صلاح هزار نوتوسيا من سرجي نویسندیه هلبستوانیا دکتور کامیران بدرخان من پرتوکا خودجی یا رخنیا زانستا رخنیید نبرا تیوری و پرکتیک ده من اول سروي هلبستيجي من نویسندیه ویدیو ويب برهوكي دلي كوري من هزار ونصد وسود الدوا هاتيا شابكر من جي صار نويسنديا اللي بري من تيلي امين بلكي ببيس صلال صار نويسنديا سروي برتوكي بخوا او برتوك براسيل الفيدن هالجمنينا لسوريا يعني لروج اذال با من هبو يا لاتيني جي هبو ويا كتيبي عربي كل كردستاني جي تشابو بو او جي البا من هبو جبرويه كي من هالبستوي جوي دي برن نهال با منينا ازنكارم اگر كنت ببرسي يعني اسكارم وي بابتي ياكو من فيسي صار دكتور كاميران بدرخان يند برتوكامني رخنيدا ياكو جرى دواج تشابو او تيدا هي اكولا هواري او يا دستي يا رحيمي بلكي تشما امنان فيسن جبر اجي هالبستانو جلد فيسن وجبر وياك از هناك خوتك الدار دبينم رحيمي وقتا كون فيسي نبو ديار دا لي يا اكولا هواري مير جلادة بدر خان كويه بيشيبو وكا اجي وكا تذكر وكاميران بدر خان وقدري جان وتارا دايكي عثمان صبري جي وان بهفرة ام دبيجن دستبيكا هالبستا كردية صوران بحسا ما مستجبر بردمام تنا تمام دوي ده دقيقة از دركل مجبر تمام بقولا تمام مجي خلاص يعني بس تاخذ لي بورينتكم جبال قالك بابت بن براسي متخصص كل سر هناك جبال قلكي جرينج بو افضابت بهالحال اسبر كيف خوشم هم بميثود وهم بفيزيون تاع افشف يعني بيكاني قالك سباس ما مستمرتا هم جبو ما مستزاير لكن جبالكم دبيرين يعني قافاكم روف خباتك كده او خبات دبا سببا نقاش الدين داك كرتب به مثلا افتشتنكو ما مستبحث كده برانياوي من زانيبو هنگه دبي دوی جبرویه کش خود قادا زانسته گاوا خباتک تکرم پیشتی پیشکش کرن مناقشه سر درد که پاش دوی ببه وکا گوتار یعنی دوی جه استوار مناقشیان استفاده بکن لی وکا کم گوت مخابن هر تشتی کن سر ادبیاتا کردیا کلاسیک دبیجن جبو من تشتی نونه اکو از خوشید برافر دبن لی البت او من گاوا کو بحثا البستا قدریجان و جلال بدرخان کر مگوت بری ویجی هبون ممكن که بری جلال بدرخان جهبن دوی مرو باشتر لسر چاپکانین وجه کردیا چاپکری بخبته و جبرویه که بگوت دوی پیشی انوانتر آوی بدرخستن یعنی پیشی بوره برهف کرن
û tesnîfeke wê bêderxistin da ku mirov baştir li ser bixebite. Spas ji bo beşdariya tiştekî ku ez mamoste tengezar zêde bikim tu neheş xwe wî ji min zêdetir got. Îja ji bo pirsa dawî jî Hesên keremke Hesên. دم باش مامۆستا Dem baş سپاس دەکەم بۆ پێشکەشەکە مامۆستا پرسا من ئەسنە دەرەقەی هەوار و باندۆراویان لە باکوورە یعنی وەکەم زانن هەوار لە باکوور جا هاتیە بەرابکرە هەواری خوا دەجا تێک گوتن و ئەز بۆم پارە سەمینەری تە دەژی تە دیسا بەحس کرد بوو و یەک دیژە هەیە شەهادەکەوێ دەدی احمد کوردی هەیە احتمال مازن نویسی روپۆرتاژی بوی راهاتین کردن هەنا دەبێژە مە gelek dera me belav kir dibêje me gelek dera bir gelek gundên bakur heta me Stenbul û Enqere şandine tiştê wisa dibêje dibêje heta me rêkêya gundê Musa Enter Xezûrî wî xwendiya wana gelo em nikarin bêjin ku ev bûye sedem ku hawarê bandorê van kesên dî jî kiriye yani Musa Enter wan jî kiriye kesên heştî hatin Ewropayê jî de jî kiriye yani heke tişteka rast nebêjî aba ihtimalek mezin heye ku vane têkiliya va çêbû bê ku bandor jê girtibin zem fikret ser vê çi ve pirsa me ev spas Spas ke gunana malata ve te baş bu talî birame û Ahmed Kurdî hevpêjnayê min jî xwendibû nîşan dide ku bandorek ser heye lêl gorî min ne bandoreke wêjeyî bû yani ne bandoreke ser edebiyatê bû ew bêtir bandoreke siyasî bû ji ber wê ku ji aliyê hikûmeta Tirkî ve hatibû xedexekirin yani Atatürk bi xwe îmze kiribû kovara zendê ew name çap kiribû weke paşberga hejmareke kovara zendê ku digot ji ber muxalefeta mûzir yasasî jê dibêjin yani ji bo weşanên ku tên kirin pêwîst e ku hawar bê qedexekirin û ketina wê ya nava sînorê Tirkiyeyê hatiye qedexekirin û hemû wezîran jî îmze kiriye sebeb jî ew bû ku ji bandora wê ya siyasî ditirsiyan li gorî min bandorek ser hebû bêguman ev nikare münaqeşe bike ji xwe mirov nikare dizerket ku bandorek li ser Musa Enter jî hebû Feqî Hüseyn jî hebû yê dawama wî jî hebûn hebû lê di warê wê jeyî de evê bandorê berhemdariyeke nû neanî tenê Musa Enter şanoyek nivîsand û helbestek nivîsand pişt wê Musa Enterê ji xwe bi Kurdî tiştek nenivîsand û wiha sekinî û yên hatu nivîsandin jî bi dizîman ve şartîman mixabin teqîna heger mirov bi rastî jî bixwaze behsa bandoreke pratî bike bandora hawarê piştî salên nodî dest pê kir yani 6 heftê sal bi derengî dest pê kir her çend hawar bi dizî dihat û dihat belavkirin jî mirov nikare behsa bandoreke yekser bike aynî mîna mesela Ferhat Pîrval yek ji rexneyên ku milî girtibûn ew bû dibêje yekem çîroka Kurdî Mela Mehmûdê Beyezdî û me Mûzînawî bû lê çi bandora wî çi bû ew yekem bû rast e lê dunya pê negot kesekî din pê wî re nenivîsand heta 6 heftê sal şû ve jî kesekî din bi pexşanî çîrokên Kurdî nenivîsandin hingê mirov nikare behsa bandoreke yekser bike hêvî dikim ku bi vî awayî min kariye bersivekê bidim ya jî rêlber nîqaşekê vekim lê bi derengî ve jî bandora hawarê heye ser min jî heye ser te jî heye ser gelek kesan heye derengî ve jî dîsa jî çêdibe ji ber ku bandora tiştan ne li gorî dewra wan e li gorî ew fikrê ku çêkirine wek mamoste Zahîr Tekîn pirsiyanî ji Ehmedê Xanî heta bi hawarê heta bi dewra me ya niha jî li ser aynî helwestê dimeşe wêjeya Kurdî hawarên hêja ez mala we hemûyan wa gelek spas Musa bi vî awayî dîsa spasdariya we dikim û ji bo beşdariya we jî ez dersê bi vî şeklî dawî dikim sibê dersa mamoste Adnan Çelîk e li ser civaknasiyê ew ê babetekê pêşkêşî me bike sibê dersê de em ê hevdû bînin şeva bibîne xweş ser çavan ser sera şev baş